Shim, Ebeche Ochediam Point, you are Nasem. Onshire, no meaning in Fiatum Quatum. Amen. Mestre, a Pastor Mensas, Omompire, and Yem Free Medianas. Yo, Yamompire, Jidifo. Israel and Coupon boss, Lubas, I say, Yan Abraham Yankupon, I say, and Counting. Amen. And then so be a punkasi, Edudum Adum. A dream was small, acquired the Wassamas man so on family Adasa. Brabedi hine ewo enance empai so e jaye tiefo akoma nyina ehye wonsa boama asem mbowra akoma biara nam bi adwensa kyerapono ema wo ma fo akwaso kasa ekire wiase na onkuwa no mfuna etie adomonti amen amen yedo bade na se enanso ye di ahyiemu ene topic e ban say who is your god why no nyame who is your god wow topic no who is your god why no nyame. And what type of God do you worship? Yeah. Who is your God? Why no nyame? Why no nyame? Yes. And what type of God do you worship? Nyame be na osomo. Your friend is saying. Topic bi anu emu do papa. We are also. Ni enkwotro ku ye be we teachings me shedam go speed bebre. Dabi. Tin sampa na eba no. Me say who is your God? Why ni unyame? What type of God do you worship? Nyame be na osomo. Eni asembisa no. Wo so nyankopon. Wo do papa so nim ni din. Sasan. Wo do papa so nim no. Etemu bitimi kotu nsuman. No abe fe nyame adan. Ama. Okay. Wow. Anum si ye nyina gidie kire yen say. Onyankopon kuto na oyensa nkyerene. Etiano no obi tu nsuman. No bo nyankopon gini wo a. Wadwe no. Yo say nyankopon. Yo say the creator no na. Oye adwuma fa nipa no so. Te bisa question say who is your God? Why no nyame? And what type of God do you worship? Nyame be na osomo no. Also when nyame osomo no. Aha. So when nyame osomo no dia nyame ma dem fa due. Me ma ya ko papa. Dio die. So what do you say? Usum obade no. So enyo na osomo no. Orofo ye ko babu num. Ba be ka se ni a kire wa. Wa me say okira no ahwehwe wo nyankopon. Yes. Okira no ahwehwe nyankopon but we ye funu nti. Wa ko pie ba bi a ye bonya foforo bi din. Nye dia ye nsankyere ma wo adwuma kosu nti. What do you say? O serve the living God Yahweh. Yanko Ecclesiastes chapter 6 verses number 2. Bible can say mchire wa. O say Nkafo chapter 6 verse number 2. O say obi onyankopon amana hunyade. Epacho Ecclesiastes chapter 6 verse 2. Uwi ama ba 7 kan yanko obi ne ko ba den amana hunyade. Aha say no ye be ko Bible num obi ne ko pa amana hunyade. Eni ade dodo. Eni animonyam. 7 Wow, obi nyankopon ma na de dodo ye animonyam saa nipa no nya saa nyema no a why na de ma nyankopon ma bi o but yi wo no nko na ma dabi okay ti aye no adwenya dwuma wadwenya sharp a okay no nko na ma dabi sikaduro so bitimi je no so nyanya adedan kaka quotation bi no mu nteni aye o se obi onyankopon amana hunyade obi nyankopon ma na hunyade ne ade dodo no asama na ade dodo ne animonyam no asama na animonyam ne de na kono mu biara no on kame ne kira fan kame no de man abribia hallelujah amen sara su na be tu adwezi se nyankopon enyo no nkuto na ma ade dodo dabi satan so chabi yes amani ye okay sansa wonnim kra me mfa Bible kra ma wa ni nkotu Bible kra nkyere wa wonnim so bitini kwaji sikaduro no so aye tam yes ati sa nu na wodi hwehwe nyankopon akiri kwan dia se bia ye die ntira me kwa so de bim ama sabi predia so for na bompam ya to me niema ma me dia anya bonsam so timi ma ya to bi niema yes bonsam timi mo bi da ekoso and approaching for koi obi nyankopon na ma no nya opportunity no koye obi su kwaduro so ansan wow Edro di netu kan. Obi di adro na di. Etwa so da bia no. Na na ntwe ya den. Epam no. Afonye fulani ni. Ntwe di no ko. Kwas busum ni symbol ya ntwe. Waswa no ko America. Wa obi o da na dwa. Na split na bani dem o. Wato ano. Obada ne ka. Onso bagine dollars. Obagine pounds. Yes. Obadi evani senka. Obagine euros. Yes. Oh, and nobody no problem won't be trokunkun what you see. Yes.
verse 7 what's it then onipa branyina obranyina obrema nano obraden nano onipa obranyina obrema den nano obrema nano nenso de ne kra pani mam de ne kra pani den de ne kra pemem obekọ asore anso anya ne kra de ne kra hwebe aso no otimye be ne kra hwebe no ote no dabi anu akongura ba bi yemura oba bi kakro be di nti ana so for the bantu asam kakro be di nti anu odi nete so wo kakro be di nti yasi ji kohua ji som ji shiwasum fadare fasra kwasi asam wei no odi akire kakro be di nti mfu senti kaya okra ntia kaba brasa dabi sanyi ma wuye nyina still okra so okra so bible so ni padro be nyina no obrema na no nenso de ne kra no ya hwehwe ni sanye den ti a wachi nyina sister so for you and what play Ghana memu awon ko bida this one to see as obi boja mu ha ba ko mi aboja mama want to see as e boda do ha no so for boda do we are carpenter one of them we are carpenter anu aduma saintina we dey be hanya mi fie ma sesei we dey ka chenya me ba se omo ba so do mo fa dado anya den emra carpenter omo fa ha man ka umra pombe no sit on your sumoja who is your God? Why you nyame? No me pese me twa DC baby say nyame na wo sumu no ye nyakopa besi ye be kopa bu ni e be hu the creator no yes the creator no oto oya mbe hu the creator no oto nko de wo so mbe hu the creator no do boss so bass asin ye ba fa no ba de no and how you say ye wo creator and you say creator ye creator and you creator ye wo ba de and you free body and you say we are body no ji to be de do this your dan ye wo ba de and bisa kwache say ahin no ba de ni kachi obi say on oil he no ba de kaso bi to na ya sumo takwati to wan ka banya bi ato kai say for short way ayasem o ayasem kase pa akofo to bolo abeja si yesu boja ni jini pamba na Ghana for me ni je hawam akoto way na sike wadi ni da o man ti asemra amen why na se ton yesu mo ja sabi pregnancy mo am si yesu do ye nto abewu amayen e je ba ni se ni yesu ton ni mo ja sese ha hina ya e ba ni se ni yesu ton ni mo ja sese my brother hen wonu tv do dabi o don't try and try nyame ba who is your God? why you nyame what type of God do you worship? nyame ba na wo sum no eni asembisa no nyanko po ba ko pe onyanko to oni pansam wa so ni ti wa so ni nan wa so ni hin wa so na so ani e nwan ye papa bro wo de me ba awu tonko de wo kosua na sa kokoro kwa kosua na kokko be na toy kosua kokko oba de fa ni senka amen kwa ka o si kasa en wa modi wo tonko abodi yebodi hwe sa se me chokonkon no time say ye nton ade yes ti be ye ma che onyam so mo oh yes ma che onyanko popo so ba asase yes ne fi ye yini samato so wo ho kwan say wo tonton nyanko po no bo so ba asase no ti bible no be ka se mi wa yanko 8 yanko 10 verse 8 Matthew 10 verse 8 10:8 what say mon say yare fo yade ye say yare se sunsun na be wura mu a na say the creator na de ma wa oba de na de ma wa o say yanko say yade munya ne awufo se efunya ne oba de na wura mu a o say ko nya ne awufo mama kwata fo ho fi se kwata na obesa okay o say kwata kosa free mutu ahombane sa hombane ana creator no ade ama se betu a o say kotu okay munya ne kwa e ba cho the creator ni de ni o say nya na kwa mon fa ma kwa ye nfa nya dai e ma kwa ne fe die ni atontontonton die ni atontontonton Mr. Who is your God? why you nyame greater dia makwa what was your God spirit in ti go to am what for nya babaka yes amfa so to tax say the creator na de man wa o fama kwa yes and the consultation fee hey wa boso who go won so for this who got 5 million who depending who go so for some ka tira oh Ghana for the money bati ni pa na ko won no who go ye di ka to oil sa ha be to oil oil be bokwan ma di ka to oil
One to yes, wow. I used to walk 2 billion, 2.5. No matter. No matter. What do you know? You want to take a consultation fee? Business upon business. Wow. What ya? What do you know? I'm see what's in here. I'm going doctor. Next. Next. Oh, you see what catch that walk? Oh. What was that produce of one anymore? If you know bet you say, oh, I know way. No pay your natural me or any. Was very good. Best to me, no account. Let us know the any prescribing. Yes. Or prescribe. So I come to doctor me. Or prescribe. Hey. First one you for that. It is a deep paper 500. Hey. And I got now. Obia, when the kind, what channels of a coffee and fano, when the kind consultation fee, massage you all 2.5. Yeah. 2.5. Why a card? Why a card that? How do you fold that? How do you fold that? Today, you don't talk as a bet them. Yes. Hey. That is the reason why here. I'm not for put pressure. Son. Say you be a man for the young man. You're missing. Who's in your son, Papa, near Passua? Come on, Debbie. What Pentagon control the oil? Yes. What one of them? Some President Mia. Did you see? Eh? Get the Bessie. Get the Bessie. Brandon's also. What am I? Let me see. Sure. Now, who is your God? Why you know me? I don't know who Corona. Oh, COVID-19. Awurade mfanti asem na. Amen. Obi akoma mu. Amen. Wo pantama kopunya ne ma. Pantama. Yes. Omuma. Mo e dia do atwemu de makọ. But obi ani so atenu no gusu papa ya say. Awurade mi ani mo mi na so. Yes. Mo ti na sama say. Yes. Nyame se me no ba mo ka. Fofo travel no sa. Hold your phone up. How can you see? Yes. Sapaya ya me kase. Yes. Me free up. Kasa. Me kwakwa frasa. Me Me. travel demwa. Kasa. Me bia baba bia. Yes. E house of the castle. Yes. And some yada. Kasa. Me de bia baba. Yes. Hold your phone. Mami papa. And never take your house. Tie mu mo papa. Yes. It is sapaya wo tie me. Hold your phone. Kasa. Mami papa. Kasa. Me catch you. Me. I'm not about time. Debbie. Some kind of we need time. Me preaching the word of God. Debbie. Me preaching the word of God. Debbie. Me say. Me ma kwache. Yes. I can't Direction. Can I know direction? Yeah, no man. Me ya niema. So for me catch Ghana for say. Me na ma so ye. Yes. Answer ya so ya confuse. Confirm na was you ye. Who is your God? Why no nyame? You have a copa bunu. Oh yes. You have a come. I mean go to Bible nchiro. You read the book of John, 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 Me verse the Hebrew 1. Bible, Greek Bible, be biaba. Etifia sama You no. be reading 1:1. Wasn't chira pa. Was it there? Chira pa. Ya wan chira pa. Any chira And body. ya wan chira bonny. Adofo. I don't form with your apostle Kwajman. Mo nyi ahonhom nyire. Mama nya home. I didn't know you should the word home. Yes, you were the creator no. And the creator no so abode no so. E chi hwehwe nyama bi. Anyame a wo wiase dɔɔso. Yes. It was only nya home ni. Nemo mo so ahonhom ne Nya fe. ko so nkɛ. Se efri nyankopon na. Nyankopon na nti Nyankopon de home no manipa no a. Home no be kyerɛ nipa ko. A wo free no. Wow, obi so anya call, but bebre nya miss call. Yes. So for bebre nya miss call. Miss call. Obi wo na timi se call nya ne call. Yeah. Bebre nya miss call. Yes. Ebi tu dey flashing. Yes. The flashing one. Oh friend number bi. The flashing. Oh, copy. No, afraid back. Hallelujah. Amen. Bible say. Monya ho nyire The di. pacho be kan English mami. Okay. For Hebrew Bible no. Okay. Be the Hebrew Bible by, be the Greek Yes. Bible by. And then ye be sua de, ye be pepem. Yes. Ye fe nyame a wo so no be boni din. Ba punya me din. Yes. You real chawo nye be wa ye kan nyame a nye Nyankopon din no. But me preach say ya kama na to mutirim ti me kan say di ama wo. Na be chirim yanko. John 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit. Me am sure believe not No. every spirit. But try The spirits. whether they are of Yahweh. Hallelujah. Whether they are Of Yahweh. Because many false prophets. But because Many false prophets are gone out. Hallelujah. Amen. Twaso. Many false prophets are gone out into the world. Hallelujah. Amen. Odofo onyankopon se hwe honhom na
also for the man say Yahweh dia. Yes. Hallelujah. Amen. Hey, now who is Yahweh? When na say dia yanko. Okay. Yanko hwe Yahweh. Okay. Tani yesu adi o. Okay. Ni wi anya be hwe the instructions a Yahweh dia ma yen. Okay. Eno na emo bi nkofa nyame foforo bi. E ma ne mema won instruction bi ma won kodi so ma won kon. Wo be what this worship the creator. Wow. Odo fe wutie mi. Na no wadom mre na no nkwaje. Amen. Aye Bible na me de kasa chi. Yes. Me nkita sem foforo bi. Debbie. Osi, wo na so for the year adwuma no. Bi say efri Yahweh ho. Me ma ne nka Joseph nyame. Nyame no be ka ni nyame ban. Yeah. Sana che de mi be kotu Bible a kire wo. Okay. Na Bible na be kasa. E wo 1 Corinthians chapter 8 verses number 2. 1 Corinthians 2 na so aba 4 no. Okay. Ko. 1 Corinthians chapter Also ko bi 8. tie mi do mi ko. Verse number 2. Ose den. Se eyo obi se onim bibia. Also for say e wadwen say wadwen say wa ben unim bibia. Onye hunu de se ohu. Ehu de se ohunu. Na so obi do Nyankopon a. So wo bi do Nyankopon a. Ono na Onyankopon ni mu no. Sa na Onyankopon ye den. Eni sa nipa na Nyankopon ni mu no. Yes. Hey Bible ye kura ye. Ade ya me be ye. E very serious. Yes. Translators ne translate Bible no. Ben kasenti awom. But odofo edu be se ni pesuade. Yes. Nika ko wie sei. Onyankopon woni din. Yes. Adenti en woni pe translate Bible no. Na o translate ya. O kwase san Nyankopon di. Isa se me okon adma metie yi. Mi passport mu. Mi passport am di tu kwan no. Ya tro no okon agyeman. Yes. Mi nko country bia me ense san bi dini da. Debbie. Nyankopon beduru Ghana pe. Yahweh beduru Ghana pe. Ni din ayeden. Asesa. Oh. Oh. Se mi nchire kura Ghana for. Okay. Blaster ya fa coaches bebre. Ya fa dosena. Yes. Ya fa dosena. Dosena. Emo be ye coach wa Ghana. Yeah. Ya fa ba ku bi so mo say friend we. Claude Roy was why. Claude Roy. Alaji Christian tinya money din da offend Kolala we. Kolala we. Obi so friend crocodile. Crocodile. Coach ba ku pa ba Ghana. Na sin ka bo ade nya ko. Amen. Identity na Ghana players. E popo amanone. Obi agesi achi acho ni din ayeden. Egwache. Edin na obaba achia ne de. Na nso so mo ya din out bi say din na ko e peso ayeden. Obo. Odofo mu yanhwe ni yie na Onyankopon din ayira wo wanumu a. The creator no oba de ni din ayira wo wanumu a wa asembo ne po. Papa. Ni din ayira wo wanumu a wo asembo ne po. Mi be kotu Bible na kira wo. Yes. Papa ni woni din. Woni din. Na translators ni translate no o be for title na ye the friend we ka say mu no ana o de atu ni din ana ne abe ni din amayen na so ka ni papa mu a esesa ofa the real name no now the koso abodin ni so akoso abodin ni so ma me nka san kitu bi nkyerɛ edin nyame eye nyame eye din bebre Bible ne be ka kyerɛ okay enti to aso verse 4 no Verse number 5 down no. 55 ya What is osuro? was it osuro Asasi suo. asasi suo Enuma ye from anyame wo ho. enyama ya tutu omudi enyame bebre Anyame pi. was enyame dan Pi. ejobia wo tie apostle ko adman ne wo ka se nyame gyemi a enyame ben Everybody pi so na wo ho. awurade so ye dan pi etie be pop nu Yendie. enti so bi jam nyame ne pomi se me obi timi so fo bi adu akoto do ye waza se me so se me matu adura me nyame nkomi nyame be okudu do ani ne wa pam no okudu okudu Ahini bi antimi ne ndi asi. Debbie. What was that? Etunu ombe yimusa. Ombe yimusa. Don't know what contract no want to be kunu because when we no akọba for German. Yes. Was ye nyame pi. Everybody pi no ho. And yes am mo fa to mutim obi ka my lord. Ye be pepe ni nyina mu. Yes. Lord ben. I mean chapter 3. Woni mu akọ. Adio tom. Na se be pedia sanya som no a ye som no. Oba de na nkasa no som no. Aya som no. Ekita rules. Papa. You share da ho. Se share da ho papa. Everybody pi no ho. Was awurade dan Pi. na yendie. Onyankopon ba ko. What was you akọ that na sa be sha. Wow, a great mistake. Yes. We akọ that Onyankopon na dia be sha wo.
I'm telling my the red name no. Say I'm them sadia. And let me try just baby say. Yes. Hallelujah. Amen. I said the Hebrew no. Okay. Hebrew Bible no 1 Corinthians chapter 8 verse number 5. For though there be that are called deities, whether in heaven or in earth, as there be deities many, and lords many, many, but to us, back to us, there is only one Elohim, the Father, of whom are all things, and we are for him. His name is Yahweh. His name is Yahweh. And one Savior, Yeshua the Messiah. The Messiah. Yeshua the Messiah. I am very simple. Yes, you title what you can say. Oh yes. Yeshua Messiah. Yeah. That is the right name. Yes, you title. Ghana, when they make my friend Messiah. What you say? But you go for Yeshua. Oh, butcher punching. Yes. And the title not be taking control. Why you overtaking? Title not taking control. Yeah. And the message say we are saying yeah. Jeremiah 8:8. Okay, Jeremiah chapter 8 verse number 8. I did them get you nyansa for. I didn't see any nyansa. Everybody muna wa yeho. Yes, ya Bible no wa yanchan. Ampa wo munchan yo. Atwerɛ for pencil. So atwerɛ for the translators no. Amana Daniel tro. Omo yama omo translating wrongly. Amane. Ya Daniel tro for. Yes. Ya bu bonya ni bia ya ni mo mudini. Yes. Me so kan ya bu pa so Ghana ha ya o. And trapo. That be. And trapo. That be. And trapo. That be. Unimwa. But who come mention yawa. Can't be you say what body create anything. Yes. But Ghana ko kan yanko pa Togo. Obi hunu. Opa ko kan wo Benin, ko kan wo Nigeria, opa ko France, France, ko Belgium, ko Holland, ko UK. Na ko kan yanko pa. Amen. Amen. About the amount of Amen. Open the count. Who is your God? And what type of God do you worship? Nyame ben na wosom no. Enu ni ase. Woni mu nyanko pa wosom no. Eti Bible tell ye wa nyame bebre. Eti be kan nyame a. Ukrom busum ye nyame. Yes. Ufie nkonya e nyame. Eti hwe ni ye no bia nkotum fie nkonya. No afa di nyame amegya na kan nyame. Nyame me de bi nyame no. Me nyame bejaw, me nyame beji wa nyame ben. Eti so osi nyanko pa the creator no osom no a. Omoni di no wodi. Yes. Ye no so omoni di nche ya. The creator no body di. Ye kwa Exodus 6 Verse number 3. Verse 3. Yetu obadi nyanko. What's the saying? Me na me me ho kyere Abraham. Wow, what's the meaning of you Abraham? Any Isaac. Any Jacob. Say nyanko po kyere. Say nyanko po kyere apotwe no. Yes, me din Yahweh na me din Yahweh no dia. Bible dia Ghana for dia. There be. Asembisa. Isa for nyam no mfa de Yahweh. Bra, hwehwe ye ho achi kwan wo. Hwehwe no. Hwehwe ye ho achi kwan wo. Yes. Wonni mu papa din. And walk from for. Papa. Me be kotu Bible. We can Hebrew no. Can Hebrew Bible yanko. Exodus 6 verse 3. And I appeared unto Abraham. Men I'm sure there be me a printing press. No. Unto Isaac. And unto Jacob. As El Shaddai. But by my name. Yahweh. Was I not known to them? Hallelujah. Yeah. Ebe chirim. Why? Alphabetical J meba. Yahweh mi akumam. Amen. Omanti asiamra. Amen. Papa na boni dina akira. Osi ni din di Yahweh. Yes. Obi say osi dini oboni dini kire ne keke. Idi enya de friend. Man ka just am friend. Oboni din bi ma kira. Isaiah 44. Verse number 7. Okay. 44. Aye. Verse number 7. Aye. Yetu obadi nyankopon. Osi ben ka say. Yeti na sam. Nkansi no nanim. Ha na ofit tentre de. Ha na ofit tentre de. Ha na ofit tentre de. Shababu. Okay. 45 verse 7. Yeti awade asam. 45 verse 7. 7 no. Yeah. Because 44. Okay. Yeah. 45 verse 7. Koso. Yeti awade asam. Me na me bo han. Osi me na bo den. Me na bo han. Me na me bo sum. Me na bo sum. Me na masumdue. Me na masumdue. Me na mama ne ba. Me na me ma amane ba. Me ni awurade. Me ni awurade. Me na me yeye ni mu nyina. Me pa che wo say twi. Who say twi na mistake. It me sure say papa dey fa na awurade. We are sure say fa na awurade. And what me ni awurade. Na profra beka
Lord. To your sure. It's Yama Babu, Hebrew Babu, and you edin kwana also no. Yes. One time you see you. Yame Babu no Hebrew ninche edin kwa your friend. Isaiah 45, verse 7. Also. I formed the light and create darkness, and I make peace and create punishments. I Yahweh do all these things. Do all these things. Very simple. What's what you ready? English I call Lord. I Lord. Lord obey. Just say. Mosquito quite Lord. Mosquito quite Lord. Yes. And our blade Lord. And our landlord. And that's about Kenya. Lord obey. Lord be a new court. Yes. Oh yes. Lord if you see a new court. Be what court? Judge. Yeah. Not my answer. Yes, my Lord. Lord, the Ben who fled no. Hey. Who fled court, high court judge, and as who fled Supreme Court judge. Lord, don't take them. Who is your God? What type of God do you worship? Nyame ben na also. Nyame ben na also no. 44 na can 44 na bi. Yes. For teach them go to 44 na. Me penny English bi. 44. 44. Okay. Can you go? 44. Aye. Verse number 7. 44:7. Hein what is me? I say why not tell me? Manen kind. Manen pam mun kan si manim. Manen pam mun kan si manim. Hein no fit tentre Why de. no fit tentre de? Achira omanya me di besi Wo wo. man odi besi wo. Eno me beba no. Ene ni me beba no. Manen kire yen. Manen kan yen hwe. No kire yen de beba no. Mon kire de beba no. Momo makumantu. Na munsuro. Hwe. Eno fit tentre de. Asema mi kan fit tentre de. Ana ma mote. Ana ma ye team. Ana me kan. Ana kai. Mone ma dance fo. Yenya dance fo. Onyankopon bi ni ho. Mam se wa kwatwo onyankopon bi ni ho. Oh, anya se otwo onyankopon bi ho. Waso abodi tetentra de ato de dada. Die nko kan wasa mo nkyerɛ nkrɔfo. Ese wo kobodi meti kan Hebrew no. Isaiah 44, verse 7. Can one say, I am Yahweh? Why so what you do? Why? Obi back as a many Yahweh. And another shall call himself by my name. Oh, God. And another shall subscribe with his hand unto Yahweh, and say name himself by the name of Israel. Verse 8. Thus said Yahweh the King of Israel. Hallelujah. Amen. And his Redeemer, Yahweh of hosts. I am the first. And I am the last. And beside me there is no Elohim. Nyame ene kan Hebrew kan Elohim. These are for kan Yankopon kan Elohim Yahweh and as Elohim Yehovah. Yes. No be so be jina be catch say na first no and the spelling Yahweh na for letter words and the tetragrammaton. The four consonants. Hey, my brother, fatu nche yo. Sabren scholar on one. Masa, ye never mention that be teaching. Me pebe me ye guso ya organize afi me use blackboard. Yes. Wait. Never put your blackboard any. Me teach you. Oba bonso ma oba ade no. Me so ntimi mo Nyankopon din a. He Nyankopon din ka oba ade Nyankopon. Ntimi ni din ya use the creator. Me say creator ni mo do che nyame. Oh yes. Creator ni mo do che nyame. Oba ade ni won. Enko ko tuba. No mo be kan nyame nchimi. Me Nyankopon che no. Me Nyankopon won. O body bi ni batanwa. O na no te kan kwasa asemi wo mu a. O de bitu. Me si Nyankopon boss boss aseni e fa ne Yahweh ni. Ye fa ne jagraja o. Dabi. Ondi ajagraja. Yam fere jagraja. Dabi. Din fun we. Yam fere jagraja. Din fun be. Ajagraja da. Dabi. My brother, me mo be missing. Who is your God? Mani unyame. The creator. Ajagraja say. E din fun we. I want to fight with yourself. Amen. You want man to yourself. Amen. Obadi man to yourself. Amen. Hallelujah. What you did? Hallelujah. Hallelujah. Obi na drink ko. Hallelujah. 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 I didn't know one hallelujah Lord. Hallelujah. I didn't want hallelujah Lord. Hallelujah God. Hallelujah. Yahweh ni yekaso ya short. Yes. Yani ya. Yes. Y-A-H. Yeah.
Yeah, we tell me ya. David the baby Yakupodi, you can't jump here while baby DJ. Yeah, we try to shot. Before Samuel, before Sammy, before Imam, before the Imam. David, yeah, or by the D shot. It took us Psalm 89, verse 8. I ready. Was it ready? Asafunya, Asafunchino. Yeah, and we are so good. Now that searching in English, no, we are over 2 minutes ago. Yes, over no, yes, so bad, you know, what do you mean, Papa? Yes. We have Bible number. Everybody, what's your ready? Asafunya, I notice someone. Oh, 2 for ya. David the cash shot. Yeah, I mean, yeah, maybe so neat. If I say Genesis. Oh, but me, I mean, go to one year. Yes. Men from Koya Pentam. Also, can he bring your call? Okay, Psalm 89, verse 8. Oh, Yahweh, Elohim of hosts, who is strong like unto thee. Oh, yeah. YAH. Baby, you been 1665. Yes. 1665. And from 10th century to 14th to 15th century, near 15th century, near alphabetical J. Yeah. For to trim our English. Yeah. Based in the Greek alphabet, you need J. Based in the Hebrew alphabet, you need J. At Hebrew, you are based in J. Yes. At the end, Jesus for Israel. Who tell me now? Yes. At the Jesus that brought from the 13. Am I a Jesus? Yes. Tell me, someone take your mention. What's your history? What's your question? Very good. Okay, 1665. Okay. And you make alphabetical J. Yes. Sabran is not Messiah. Why then? Wabako. The Sabran in J. Here is spelling the Pedino. You have any sign? Okay. Say Jesus, sir. Say DJ. Because 1665. Yes. And you make alphabetical J. First the ABCD. Send ABCD. Nico. A B C D E F G H I Y K L M N O P Q R S T U V W X Z. Any jewel, never be a Jason on our head. And I bet to be hallelujah. Amen. You bring a ding, you bring a J. I'm going to be replacing Y. Say, give me the Y spelling everything the J. And you're from Jeremiah. 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 Hallelujah. Amen. And Yeshua turned to Jesus. Yes. Yeshua turned to Jesus. Amen. Amen. I give a question is Papa no. 16th century no buy. Yes. No abako da. They say ni watch and say you be alphabetical JD. No kasa ni munuko din one TB one asu. Sa title Jesus one there. One TB. Make us opa a title. Tell me here. I say what you say title. As obi akọ police near fan inspector. Yes. Inspector near the title. Yes. Opa say won take make anasia. Opa akọ charge officer. Okay. Also inspector. Okay. On baby say inspector Ben Ajinga. Okay. Sanya one inspector ya nkroma. This one put this inspector Abuaji. Okay. As no much as inspector Abuaji do cooperation. Okay. Name do on your friend inspector Chinga. Yes. Do as me share me papa your friend inspector. Inspector Ben. And it's okay Jesus. I saw the right title here. The right name here. I saw yeah okay Yeshua. I saw the Yesu the Messiah. Yes. Yesu Messiah Jimmy. Yeshua Messiah. Okay, God Yahweh. Yes. That is what the title no. Aso di so. The name so. Yes. Because what title no kwa. Title no be kitabi. Yes. Oh ya bafuna yemo. Oh ya bafuna yemo. Oh for title ba ko. Oh no be am the creator. And the same title no. Oh ya bafuna. And what just supposed to do you small J. Okay, what you small J so ni wonu. Why the small J wonu? Why the small J wonu? Make God. Me Santa God be small one. Or no the essence of not saying the friend God. God, just some doors. Amen. Me ba cho tu small J wonu. Small J, one should be who's what your boss. Yeah. And God Yahweh not separate on your konodi. Yes. Not separate on the Bokuruwa. Yes. Not separate on the Antonyama. Yes. Not separate on the Fiabosom. Yes. Amen. Amen. Who is your God? Why do you what type of God do you worship? If you could have power over 20 members now. Yes. And tell you what, I don't have very dangerous. Say Yami na so no. Who be dia? Who be body in what? It's a jelly free. Yeah. And no one did about you again. I want you to hear that you yes. About your mere life. Amen. Oh, me listen to you. Amen. Who is your God? Why do you yami? Let me go to Bible and shower. Okay. Baba tell me,
ɛde akyerɛw deɛ bɛyɛ a wobɛyɛ free na wonyɛ dɛn ɛnkɔkyerɛw mebɛka asɛm bi wɔ Jonah yɛka asɛm bi ɛfrɛ sɛn kan wei ma meyɛ 20 verse 7 okay Psalms okay Psalm 20 verse number 7 Psalm 20 verse 7 once ɔba de po ne adom mo gya baako bi yɛ dɛn atuma nyɛ sa wɛ pani tiri ɔba de ma yɛ ntiase amen ɔmfa ne sɛnka amen who is your God wani unyame amen ko Jonah chapter 4 verses number 1 okay Jonah chapter 1 can you feel Jonah 1 verse 4 simple verse 4 obi ocho bi acho 1:4 no yeti oba di nyame asem ose be nkase wase na awurade ma inflama ano ye den once read and cast wakasa ma na ye yenti oba ade nyame asem na so wo di oba ade na be so nyame so it means woni papa ni di kwa de yusu creator man oba ade the creator and obi ade onim so on kwa no e be creator baako pe oba me go to creator no say kwa yem base o creator me mo bi mu say creator ni mo bi che nyame creator no oba ade mu do yes mi so pompa ka so oba ade nyankopon mi mo oba ade nyankopon mi mo oba ade nyankopon mo wo yi so nyankopon o kwaku oba abosom samu na kan onka sembi enche ye wo eye Romans chapter 1 verse 25 Romans chapter 1 verse 25 o say if you say wasesa nyankopon no kura no if say ne yasesa den nyankopon no kura no ha wo so wia no aso akan we so ma me wo so akan Isaiah chapter 4:28 okay go wasesa nyankopon no kura no ne yasesa nyankopon no kura no ade age atro ade age den atro ye de age atro won fade ade biem say nipa mfade ade biem omsom abode ene ye som abode esin obade hallelujah amen ye som abode ye som creature eso chen the creator amen abode che obade it obade no crowd is so the onim so oye obade o kai Isaiah nengo Isaiah chapter 40 verse 28 go 41 40:28 yes. yeah Hast thou not known usuba country no koso hast thou not heard koso that the everlasting Elohim I say the wonte ko Yahweh the creator of the ends of the ends of the earth hallelujah the creator Yahweh no the creator and when ti bi kai opo na ka obadia oni so onwa onukuto ni obo ade ba nyame ebi wo krom ebi wo fie ofie nkonya o yes omunye creator debi omo ade da debi Isaiah 40:28 na wo ye oso wo ni onte na wonte dan yankopon twi ni so eni awrade a o de awrade a be sho na professor cultural lord ben lord blade lord king wabra mi tie me lord me yiri frame miura yes twi ka senti miura no me frame ro jesu miura o jesu miura friend wa jesu miura it is here abrofo na egufia na me friend na ko ba jesu my lord it is a lord ben and a wura bomb by our friend be a very cool it will go for lord na focus on the real name so yes me wura de Messiah mo my lord Yahweh my lord Messiah hede Messiah ya je nkwa Messiah bai onu aboni din omo ya anu ase jebi wo omo ya ankase bu je din ankasa tum but yen won konko na be direct am watimi asuate twa konko na se am nkotu bible na nche say Messiah oba ya ono be che din yen kwa John 1:43 John chapter 1 the part of 41 yen ko was on no hu ni Simon kane was on no hu ni Simon kane no ka kire ne say I no ka kire ne say ya hunu Messiah me hunu maya Messiah ase twi ne fe di wakobo Messiah o di ba ya dia ho ma yi ye firi ma wi ma yi di Yesu ahya ho we ma na se munyanto twi na kan ha ya hunu Messiah me hunu Messiah ani kira se Kristo ani kira se Kristo hallelujah hallelujah onu asu ko boni din yum onu asu ko boni din yanko John 4 verse 25 oba ne se ne say ya je ko mesi akoto oba bi osubira so se ma minsu o se me ma o se woni nipa ko se o se kwa man bi lonta ma se waya o se minni nipa make mama minsu o mensu bi o se ma minsu ne bi e o se ko fe okun bra o se minni cross wa buga ne yi oni ma menum kra na ti sa bre no ni o se si akra won twempra o se ei
Minim say. Bana say minim say. Minim say. Messiah your friend Christ. Messiah your friend Christ ni ba. Na so ba. Na Messiah ne pa. Obeche say no manyina. Obeche say ni manyina. Jesus say. Mo de twi Bible na ye. Mo de twi Bible na ye. Jesus say ne say. Me a me no ka say. Me no ka say. Me no. Me no. I didn't want to say Messiah say ne say. Me a me no ka say. Me ni Messiah no. The Hebrew kind. Okay, John 4:25. Where do you see I didn't know? I didn't see there. Yes. Cause what? The woman said unto him, I know that the Messiah comes. The Messiah comes. And when he comes, he will tell all things. Hallelujah. Amen. Amen. And Yahshua said unto her, I that speak unto thee, I am Messiah. I am the Messiah. I am the Messiah. Hallelujah. Me no kasai me the Messiah no. And the Messiah to from crofo nu. Yentimi nkabio. Yenkabio. Na dane nsam fubu wala nu. Messiah to fi nu. Aro. Oba de mfa senka. Amen. Papa wutie mami wutie mi. Who is your God? Mine nyame. What type of God do you worship? Nyame ben na wo so. Nyame ben na wo so no. Your friend is saying. Who is so who baby sa di? Okay. I mean go to Bible. Papa is so baby sa ni di. Ya read din ya. Also baby sa. Obesa yi na one by one. Yang go Proverbs chapter 30 verse 4. Proverbs chapter 30 verse 4. Bible ni. Hai na afra ko soro no wasane. Also one the free soro no basa se so. Ebe abebo awiase ma yen. Hai no kura inframa won nsam. Hai na timi chim frama won nsam frama ni timi nko. Hai no bo nso bo ne tuma. Hai na timi hwie nso gu ne tuma ma nso no nyinu mu fam. Hai no odi asase anu titim ho. Hai na di asase medical quotation bi a che say papa ne say no odi asase tintim ho. Hai na di asase anu tintim ho. Se wonim na. Se wonim papa no odi asase wetim abetra so na. Ne din design. Ne din design. Itiye enkrani ko kata na nwumo. Ani e hye concrete. Yes. Na osi bedwiri. Yes. So trobia bedije se osi enu adi nyina dwirigu. Yes. Me so ba progu fam say bro. O kata na nwumo. Title nyani di anu no. Obadi hu mbobo. Amen. O fanti asiamra. Amen. Inzimenu ko kaden nyamere. Title. Yes. Inzima kasem. Yes. Ahuna ni ko kaden mawu. Title. Mo kasem. Yeah. Nti timi mfanku title. Fa title mawu nu fa so mawu Yahweh. Yes. And inzimeni nyamere Yahweh. Yes. Not na. O ko kaden Nawuni. Kani nawuni Yahweh. Odi nawuni nkwadia. Odi nawuni nkwakwa. Obaka che se nawose. Yes. Nawose. So to bi abedi no banu. Unya kupo na fe nawuni no. Nawuni. Sawuni na. What is sawuni na? Hai no ko nawuni o. Ni din design. Na ne banu so di design. What is sawuni say ne banu so di asasa? Yes. What can the banu so di design? Onyankopon asem na wote. What is so bad ye na asem nyina wote? Eye chema wo e di e cham de maye betimi ja kwaje ya wo. Emfa bibi nkane se no an ko body fufuro bi. Wan kawani na ne so ba kawani mu. Wa husa ya no so ya trofo. E di na wa wunti. Hwa do papa ni papa di wada. O pa ya nchon ko police station sisia. Me yes mention your father's name. Not the twin I say papa your friend. I said o do papa ni mu no. O do papa ni mu no. Wo sum the creator onim ni din. Na mo ni na baby. Aw. Wo ra la je. Tu fo de mini. Ya te tam din ni ma Nyankopon yi. Ya de title man kwa nya sa tam title no. Ya sa ga come ya he. Okay. Me kwa mo kan chame. Okay. Mo ma title no. Wa we body samania. San sama no kona nya sa ga come ya here. Me kwa mo kan chame. Mwana mka otumfo Nyankopon. Asa ko fo otumfo. Nyamu ko otumfo Nyankopon. Amwa. What the title man? Why I just say get it. Yeah. Munyin finish so. Munyin finish so. I have to. You must say otumfo na ma. Ohene. Yes. Na mo the commander mo twetwe how. Yes. Kasa mi kwa. Mini ewrade. O se mini ewrade. Midine no. Mi fama ni mo nya mo bi. Ma ye yenso. Adenti na mo ni mo mani title na mo sani mo ni obi chai. Munti apostle of what mind. Yes. I'm talking as a man of God. Yes. On the title na mo fa wia. Mo yusu. Ito bi chai. Otumfo Nyankopon ni bo.
Mobile papa ye prawo. Obe mu prawo. Yes. Obe mu prawo. Yes. What me no be chani monyam. Me no be chani monyam. Me fa mani monyam obi. Me fa mani monyam obi. Me ye yenso. Na ma ye yenso. Me fa mo honi. Me fa mo honi. Me fa mo nia. Me fa mo bia. Yes. 42 verse 8 Isaiah. 42 I am Yahweh. I am Yahweh. That is my name. That is my name. And my glory. And my glory. Will I not give to another. Neither my praise. Hallelujah. Amen. I'm sure Bible. Debbie. Me a pretty press. Debbie. Me a pretty press. Debbie. Bra, sister, papa, mama, me wagin your sharp. Yes. When you know also, who is your God? When And what type of God do you worship? Nyame be na so. What type of God do you worship? Nyame be na so no. You find say? You find say? You find say? Nyame ayira wo anu. No bompa na empa ba na nipa ne bokra no. Nyame wo mu. Lord awrade wo mu. Obi ka ko bompa ya na adan ni bebu. Oh, awrade wo mabo. Awrade be no no. Anso mpa bo ni esini. Oh, nyame. Oh, nyame. Oh, nyame na mfantire bo ma pa he. Fantifo mo so mo ye dan. Ya na mo so mo chei. Ba ne fa ne ma pa. Why you find a map? Okay, oh mapa. Umobo. I do fear ye. Umobo mapa. I am mapa. Yes, I am mama papa. I know Yami. Oh mapa. Oh mapa, oh Lord. Oh Lordy. God. Umobo. Say that me fi chroma me be. Kaka nan kaka on bo goat. So what the prophet reflection. Karo ko bo goat. Sanya bombay. Sanya bombay. Obadi hu ya bobo. Amen. Ofati asem la. Amen. And was samla so. Amen. Kasa na me ko kan Hebrew no bi obna me dodo. What's it? 42. What's it? I am Yahweh. What's it? I am there. Yahweh. I am Yahweh. That is my name. Okay. Wait. We will get back on the end. Okay, I say. Okay, no so me. Okay. Can get the no to see the pain. Can get the kind of exam. What's that class 1 for? Exam no translate in Indian. Exam no translate in Indian. So no translate in Indian. Yeah, only your translating class 1 for the pepe. Okay, what do you say? I am Yahweh. I am Yahweh. That is my name. That is my name. Bro, we add there. But we take another version, Greek, you know, Hebrew. 42:8. Another version, Hebrew. What's it there? 42 verse 8. Yeah. Another version. Tia, what does it say? Why don't you so kind of class 1 for them, papa. Class 1 for them. Be fast, you fast. Isaiah 42. Go. Verse number 8. Verse number 8. What's it there? I say my name is Yahweh. My name is Yahweh. Well, the judge is a missionary. Baba, who do you come? Timmy, baby, I send your car. About the infant, Amen. Amen. Sister, brother, who is your God? Who is your God? Why no Yami? Asemisa. Mami san trust the radio. Okay. You go radio. You are Jonah. Okay. Jonah 1:4. Verse number 4. Yeti obadi nyakopo asem. Osina awrade ma enframa anu eden. Osina awrade Jonah obadi nyakopo ye was esuma no. Yeah. So onko. Onko kanasa no balance so dwane. And obadi bomb frama. Say nsuo de ene dia. No bob opono so. Wade ne se nupu no. Na pono baso achi se ebe worship na abutu. Ehun kase tu opono so. Kase tu opono so. Ehani ye se de Bible say ehani ye se de ade. Ekobo. Na ehanu fo lu suro. Omo tietie mu fra wona nyame. Wati Bible no. Oso mu tietie mu ye dan. Efra wona nyame. Se esu nyame no obi aye dan. Eso no. Yeah. And I'm saying, who is your God? Why no nyame? What you preaching as a power? Who is Osi? Obi a tietie mu fra nyame. Obi ka Lord. Obi ka nyame. Obi ka way. Now when I can the creator obadi wa hin. Obadi wa hin. Yahweh wa hin. Yehovah wa hin. Yehovah wa hin. Yehovah wa hin. Kasana me ko. What yetem flow nyame? Omo tietie mu fra dan. Omo nyame. Omo nyame me patwa kan kichi no. Omo sa betwa
Okay, verse 5. Then the mariners were afraid and cried every man unto his idol. Unto his idol. Obia sufre ni nyame. Yes. How the sufre Yahweh? Ghana sana TBC says obia be sufre ni nyame. Oh yes. And Nyame bisa say who is your God? Nyame. Hey. And what type of God do you worship? Nyame ben na wosum no. Apocha do me. BBC was so obia be sufre ni nyame. But when Nyankopon ben na ofre. Ofre the creator no. The creator na say you so for the man won na ofre no. And oba hon Papa. Later be say oye apodie no. Your body. Na on your body no. Sabe no aton wa dey. Actually. Hwehwe the creator dey e chiri kwan. O dini. Hwehwe the creator dey chiri kwan. Hwehwe the creator o say obi be say the din the same na the bani so din the same. Oni say the bani din ayira, onu so din ayira. E wo ne manum. Ne bani din ayira. Ana onu so din ayira wo ne manto so be bisaw. Se boni din wanti nya moni din a. Ayana ko ka Bible say na du awie bre ni mu a ba se de obetina bo ni din no ya be gene nkwa mfo sa wo di nyame na ekọ wo di nyame na ebetu wo di lord na ebetu wo di atana ni na ebetu wo di ma ebetu e mo bi na da say Ghana ha de ye friend Nyankopon wa nke be friend Nyankopon wa fa Nyankopon title so ya wele so the Bible na da no wo fa kwaku mensa ni din yadan enyim ye nchobe bia Asante chapter 3 Asante chapter 4 verse 1 or chapter 2 verse 9 Evangelify chapter 90 verse 2 and before in chapter 1 verse 5 4 chapter 2 verse number 9 ni ba bia and fa pata pebia me wanyam sumu fa pata pebia me wo ba de sumu and fa pata pebia me wram fa pata kasibia nam ma de ni no yes na church members in your free no nyame a wo yeden o so no what yet tell from na nyame what yet tell from nyame et omotutu ehyenum adwade ni mu epum ehyenum adwade de be na be ya na chip ni be ya na Jonah de na wasane ko ehyenum akoda hate no one so no create confusion to no one mo nyame de adi because okobon ye be hwe no to no aye din na hede Jonah akoye ene ehyenum pani ne ekọ ne nchen say Jonah no abomodi asane ko dambulo ship ne dambulo akoshe down no akope ba bia dai wada ka kire ne se asa obi akọ bia me ya bondia enka ne ntam na kumfi ofo ne ba na ono te ono hwe nkwan Jonah na de ne nam so akope ba bia akoda hate wada dambulo ehyenum pani ne ko ne nchen ehyenum pani ne ba ne nchen o ka kire ne se ana ka kire ne se ene na aye wo abrantie ede ne ya wo de wo ene wo de wada da say want to so this to free Unyanko eti Jonah de onu ship ne captain na beka kire ne say bibi kwaso nti onsu freden ni Nyanko bia Unyanko obadwene ya ho na ya nyira hallelujah amen enyere de si ye wo se ene o mo sisi o mo se mo mena mi ye twintonto ya ye de ye betu tonto ya ye hu de tia ma ne so no wo twintonto no Tom from ship mo fo nyina no meshi ai no twintonto itonto ni bojona tonto ni bojona ana mo ka kire ne se tonto ni bojona no mo se Jonah na nam so na ship no e pesa sengina o mo se ship no pesa muntum no enam Jonah so nti no se abrantie ka kire yen Edientina samani ya ba yeso. Edientina samani ya ba yeso. Wadwuma ne sen. Number 1, wadwuma ne sen. Ehina ufri. Wo be na ufri so. Wasase de sen. Wasase din de sen. Oman be na ufri mu. Jonah ka kire wo se. Jonah bie na no asema Jonah kan ne se. Me ye Hebrew ni. Me sori Awurade twi na ye mistake. Enye sa na Jonah ya de ekan. Me sori Awurade. Jonah nye twi ni. Wa ka che me sori Awurade da. Jonah on free Ghana. Eno akara che me sori Awurade da. Mama gene ni now translators no me samo mama dinin kababunu yes wan san gbe na won ye fitete no o musa be ye biom yo ki ko poso ma dije bi wom ye read Hebrew no Jonah 1:9 Jonah and Jonah said unto them I am an Hebrew and I fear Yahweh the Elohim of heaven which had made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of Yahweh because he had told them. Yes. Then said they unto him,
what shall we do unto thee that the sea may become unto us? For the sea grew more and more tempestuous. And he said unto them, take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Okay. What's it? I catch you. What's it? Me a Hebrew ni. Me sorry Urade. Osu Nyankopon. Ah, yeah, apple. Any asas person. Any penny slope. Because mom say, Nyame no, Nyame say, Osum the supreme one. Yes. The supreme God. Yahweh. You are the creator of body. Monsieur Badi, or call body, come picture Yame. O call body because o be a fear do about your body be our someone. About Fano fed dinner to know, and so be your work to Adachi. Or for what you mean. Miss Sobebre, when now so. You are doing a sharp. And moving this book, moving finished when the cat drop head in your junk. No young influence that way, Oboya and young Okayawa, Okamizia, come from Sobiana, and young from the mouth. Me the proper one, the bear one child. Yes, my young several from them, the bravo, young cannon, Taman, child, 1 and 10. Thou bad, you know, one coon, one another who way. To the Moya Diagin, come Mizaya Kaya, Mizaya Kaya, show Mizaya Kasembi, or Kasembi, or John 8:26. John chapter 8, verse 26. What's it mean? What is your body, Annika? The banner, the okay. What's it? Oh, you won't send the blade. I'm making the book. I'm making the time. Every say, Dosuma, no, I am a cough for you, and he has a sanitary. Dosuma, no, Miss I am, I am a cough for. Yes, I don't sanitary. My titus and qua. You forget, you're going to be catching jump on Yahweh, or Yakupon Yahweh, Timika away, Cheriampo. Yet Misaka, a friend say, Ototo Bones. Critia Buddhisa. Critica Buddhisa. Catamanto. And we are Buddhino. Yes. What did you put to me about Cantamanto? Cantamanto, I did not joke, forcing Namra, and I'm toast. If you are not probably sure. Hallelujah. Amen. What put us in my name? Boy, Johnny didn't know that you are. Cantaman to a day, Cantaman to bang, beg to be a two force room. And then Mejo, force to Benamra, Chocoto, and a tri-suit, and I'm my Brazia. Badem Yakmam, amen. How much Yasemra, what for the Sanka? Once one doesn't have me, do not even know what you would get. Won't look at Obi Pompa, somebody Bassa. Only on car. No be Pompa, and wait for Kabaka, Wokaba, Paposo Kutu Yamama, Paya, Campasto Kutu Yama, Futuria. Lord, you are so good. Oh Lord, I worship you. Oh Lord, I give you thanks. Oh Lord, obey. Lord, well, to me, German as I 1 hour. Because I'm going to kind. 1 hour, one cell breakfast. What I didn't see in this baby. Well, also be bumpy. Well, we buy a buy hit the target and hit the target. One man, you are seeing I am confused. Oh, friend. We are going to your friend, the create a body in your person. Ajagraja. Sessa. The more you should be one try said it ready for it. About the infant Sankay. Amen. Amantia Sema. Amen. Bien Transiano. Bien Transiano. Bien Transiano. The church. Mubadidia Familano. Messiah, what you did, you saw the creator of Badia Jay. What in Kofubian Nantipai? Yes. What no stop Moses? Yes. Because no Moses is a funny guy. I created Abraham Yankopon. Yeah. Isaac Yankopon. Jacob Yankopon. The occasion was no. Someone can short to her. Only the Moses Baba. Yeah.
Moses from the Joshua bed. And some did me dimba. No who me dim. No jai Abraham Yankopon, Isaac Yankopon, Jacob Yankopon. Tino ma obodino or church the more Exodus. 6 best material 3. Mina be me huchire Abraham. I mean near friend Abraham Yankopon. Ne Isaac. Many friend Isaac Yankopon. Ne Jacob. Many from Jacob Yankopon. Say Yankopon Yankopon. Na medinya we na be. What you say medinya we no. Ma mama fa home. Ah ma mama fa home. Fe na me yi na dia dan. E do tell short on pese be Moses Yankopon be flo. Nya san ka beto atwam ka bodi babon pa ya. Best akefi Abraham Yankopon. Isaac Yankopon. Jacob Yankopon. Moses Yankopon. Joshua Yankopon. Daniel Yankopon. Jeremiah Yankopon. Isaiah. Ya ba be siga no die mu no. Na yes adiasa. No, try to short say me. Bomidin. Me chawa dia bia translators na ye. Okay. Oh my great mistake. One day I'll come and preach about the error. The preaching if I say typo error. Yeah. Maybe preach. Your DB hold more. You can't treat any English. And yes, I'm Hebrew can. Hebrews me wanna hold you me were fake. You were original. No Tanak one will be biawa. But you me akumem. Amen. O man ti asem na. Amen. I mean na me kwa me fa Hebrew na who say no kwa my mistake. I mean go to nwe. Exodus chapter 3 verse 14. Onyankopon ka kire Moses say. Oso Onyankopon ka kire Moses say. Miara ne miara. Na o se de ka kire Israelfo ni. Se de ka kire Israelfo ni. Miara na asuma mo nchen. No hear the bofo so aka I am that I am. Anya no kure. As what you hey, akwadwa no. Obasa ya adwe. Me say wadwe ye. I am that I am. Anya sana translation it. Yankere sa Hebrew language no. O use verse aya. What's the meaning of aya? For Hebrew Bible yanko. Kan Hebrew yanko 14 Exodus. Hebrew and Elohim said unto Moses. Aya. And he said, tell them, may ye see. Yes. I will be what I will to be. May ye nia. Me pesa me. Nobody can stop me. May ye nia me pesa me ye see. May ye nia me pesa me ye see. May ye nia me pesa me ye see. Monko. Yes, sir. I will be what I will to be. Aya. Nyakaya blatayama. I am say. Meye. See. I'm supposed to ye. Yes. And your man you biti ya besisa. Obadje for the sankan. Amen. Omia jini ni mo. Amen. Omanti asemblo. Amen. Panso ye ncheche kwatsem na mu nyai bedi hia bedi kwatsum. Verse 15. If it was yango. And Elohim said, moreover unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, children of Israel, Yahweh, the Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Isaac, and the Elohim of Jacob, has sent me unto you. This is my name. Yahweh. It shall remain forever. It shall remain forever. Hallelujah. And this is my memorial unto all generations. Wow. Nanchima yan kami plano. Nanchima yo yanumi. Ayira. Ana wiye ma ayirai. Obadia manti asiamra. Amen. Omi akumam. Amen. Gana so for sonia. Obi akranje nyoma obi agi discovery na manchan me ko hisa ni mapa mo kwa ni mapa ni hold on fi do no so ante on pay ya no o pay isa ko sabi ko holy land what do you want to say? Amen. Who is your God? What type of God do you worship? Remember no I say so. Me mo bi fefiem konya na da. Mo bi fefiem konya na da. E koto nkwanchen. Na me quote 2 Corinthians chapter 11 verse number 4. 2 Corinthians chapter 11 verse number 14. 2 Corinthians chapter 11 verse number 4. What's the name say? Obi beka Yesu fufuro bi. What is obi beka den? Yesu fufuro. What is han wati ama?
Wow, what be a man deep from a wood, Yajuma? Or be you yes to Fufro? Yes. Or be yes to Fufro? Yes, Suano, or be the deep for Badu. Wow, and I might yes say yay. What is what be no the yes to Fufrobi? No, but can yes to Fufrobi? No, yes to Fufrobi was some channel. I am almost a guinea bit. And answer, Munya home for Fra, or the home for Frobi with the Chila. Munya, I am furniture, and Yamilachida. And answer, or the Assam Papa from me, but that Munchiano, Sally Pano, verse 14. If it's a money, no one the same Papa was on the damn. If the Satan, what then no hang before. It is an Asuma Force. It is an Asuma Force. I don't know what you mean. And this and telling that you. Who is your God? You are my life. Amen. Museum Babum. Amen. Nazani Museum Babum. Amen. Miss Oka Jesus. First saw the title also. Yes. Nobody who is a woman. Yes. And you saw him. Yes. The car ready, Yami. The car ready. Obi actually catch him, my Lord. My Lord. Move your brother, that's your honor. Lord, the bay. My Raddy Jimmy, my Raddy Jimmy. To oh, yeah, hate, and then I'm seeing this. I mean, go to quotation winch now. Now, here's an kind of Psalm 23, verse 1. Psalm 23, verse 1. Psalm 23, verse 1. Psalm 23, verse number 1. I was saying, I didn't have a shot for see, I didn't read the control. I didn't have a shot for. He landlord, bay. I didn't have a Kofi Abraham Yadio on a 10. You are name me careful. Now she yummy. Missy Yewa name me careful. Now she yummy. On mammy, there are from where did it ya? Ujami consia and wojo. Or demi for demi na quantini so. I will need dinty. A demon and them. See a woody, me careful. Can you bring me Psalm 23. Psalm 23. Yahweh is my shepherd. Yahweh is my shepherd. I shall not want. Yahweh is my shepherd. Yahweh is my shepherd. Who is your God? Who is your God? Why no nyame? Badi miakuman. Amen. Omiem. Amen. Nasa munguram. Amen. Nyame ben na wo somo no. Your friend is saying. Yamba John 17:17. Okay. John 17:17. John chapter 17. Verse number 17. What's it? O see, ye woman nyina kronkron. O see, ejapa ye woman nyina kronkron mami. I want to kudem. If we say, verse 5. John 17:5. Nti obade na sem. Nti asem dia. O see na afi di eja. O see afi eja. Fa enmonyama me wo wo nchen. Ansa na bo wiase. Ansa na wo bo wiase. Fa shame. Awo wo nchen. Verse 6. Etifia sem no. O see den. Obon pai manasuafo. Me yudi. O see na me yudi. Ache ni power do mama me. Ya je nkwamisi abaye no. Obeyi ni papa din. Adi chere ni power do mama me ni power do mama no every wiase no edin ba no yi chere ye ko ka Hebrew ni we say there won translators no ye awurade hu amabo ye ko say the Hebrew no chere no 17:5 just and now oh father glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world. Verse 6. I have declared thy name, Yahweh, unto the men. But Hebrew not just I have declared thy name, Yahweh, unto the men which thou gave me. Amen. Amen. May you do not change by. May you do not change by. It is one young book. I will say, I am 15 and person. Me, I said, one is always wow. No, when you are just one Christo. Yes, you are my life. Amen. Yahweh Kasama. Amen. Elohim Kasama. Amen. Church.
Nobody amanti asiemra. Amen. Can quotation am yara de boa. To ka Bible can say Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 15. Matthew chapter 24 verse 15. We are kind Judges chapter 10 verse 13. Eti first time no. Na ya ko commercial break ma. Osi echiwade abo man. Osi echiwade adan. Abo man. Echiwade abo man. It's the mu echiwade abo man. Echiwade abo man ya. Oh, before that e kan wasa. Nyame be brada nya kan wasa ni nyina be wura so dem. Say dia konkro bia ha. Nyame be bre. Who said dia konkro bia ha? Who say ansori de mu san nyina bia pie wa. Wa kenkan no. Wa kenkan no. Tiase. Bibiasi. Kan Judges nyenko. Judges. Kan Judges. Chapter Judges. 10 verse 13. Verse 13. Yetu about the asem. Na mo de. Oso mo de. Moja me ho. Moja ene ye si ye sumo ba de. Ene Yakopon twedi apoye wa. Oka kire Israel fo bibi atwam. Oso moja me ho. Akosum nyame foforo. Akosum nyame den. Foforo. Santi o kan o to so na mo bo di bia. Me tini masum kura na me ho yira me. Santi. Min koso nyi musu bia. Min koso enye den. Enyi musu bia. Enji musu bia. Ene onya twedi apoye wa. Oye yemyefo. Yes. Mo na wo bo di bia no o tibi je so. But enye say na bojo so. Oso min koso nyi musu na me je musu. Moko mfrem anyame. Na mo ja kwashe nyame na mo so no. Me koso nyi musu. Eje de bia no betie wo. Dabi. Omo ba nyame na oje. Wo ba wase bibia pia fi mu no. Hwa wo yo. Yes. Possible. Papa bo no so. Wase moko mfrem anyame. Me fi mu bio. Moko so dan. Anyame no. Mayi wom no. No amo njemo. No mo nyemo. Awasa wo nya ma ba mu. Moko ji no nyemo mfi kolona no. Tineso bi so ga se ma hye nkom ti la bo se edutama election nkom hye na awdo because nyame hudo bi na ekasa nyame hudo bi na edai ekasa wa difo no nyame hudo bi na ekasa me boa yenko kan ba konfo na difo no ba difo no mo ya he yenko kan 18 kan yenko okay ko ma nya 18 ko eye first kings ai we are not kan verse 30 kan se 24 na 26 18 me 21 kwaso e what's it Elia ne ba asofo no na Elia etwe Elia tipi oman ni nyina e be kena say ana ka kire mo say da be na mo be him ensem ba ko mienu mahini dan mo be him ensem mienu ntama ko sie enne agili fo ye himi edi ene ensem ahodo mienu dan entam sanani Israel fo no te o himi Yahweh ani anyame bi ntam yes no say da be ye be hunu say anyame we mu ntam ye be hin no mu ntam na ye di ka ba ye putu ba ko se na kwa o fa me ka no putu no kan buta ba sa mon ko to ni krom komanda kasala men ko da be na me ni nsam ye ntama ko sie da be be hin say nsam ye ni we ntama ko sie it is awrade nyankopon a it is awrade te han was a chira ni say Yahweh ni the creator sana asabere say muni na chi nke nko di sa mu nyame no ene e creator nko di ye nko di na chi se ba so a say ye ba so no ye the creator so a muni onos na chi nko di na chi o man ni nyina mo na se biara o man chi di ba da ba na be nyame wo de tie ba bo na nko o man na mo na se biara man na mo na se biara Elia ekache o man ni se Elijah kache o man ni se me de me ko ni awrade di fu awaka me ko ni oba de di fu awaka na Baal adifo ne de na Baal di fu ne de o me ye emadama ahanan aduo no o me ye 450 o me nyina ye bad di o se o me ye dan bad ifo bad dan edifo 450 yes no kasa o bad din na Elijah nko na kasa o ya wadirim wani so bad akonfo o se bad dan edifo who is your God and what type of God do you worship nyame be na so no tongue could be woko suya tina tongue because the creator Yahweh will never do say we go back to them hey I think no mama who what dey tani who I just am plan no obi a person business tie the Bible canon verse 36 what's it affordable breakthrough ya no no say mumu nyame din yes let me say mumu nyame din hallelujah amen when nyame ben na wo sumu no who is your God this is the topic yes mumu nyame din we say mumu nyame din yes sumu nyamia and no bit and no yaka mumu nyame din kan wo dey nko kan English bi nko okay na ka wo dey nyum na na show yes yes sum yewa watiasia
Yesum Yahweh what yasio. Yesum Yahweh what yasia. Yesum Yahweh what yasio. That's a pretty nyameno. Asemuma munyame. Mo munyame din. Na mesum yadai. Me mo mawrade din. Hallelujah. Amen. Also no ko ye de no de urade abesha ho. Urade bi jama Yahweh. Eti continent kan English yanko. 1821. Ba nyame no. Ene Yahweh ntam no. Ba je twina kwa munyame ne mesum mo urade. Urade ban. Na onyame odi ojabeje so no. Na onyame odi ojabeje so. Odu ni Nyankopon. Onu ni Nyankopon. You am my life. Amen. Yahweh nkasa. Amen. Mese ye hu ye mobo. Amen. Mese ye hu mobo. Amen. Omye wa dwenti ase. Amen. Wo de won ti ase bompa ye se. Obade. Mami hu. What? Men kase jawa so ne bedi machi dabi. Wakanyame nyame won babum. Try. Bibe yawada me. Wonso masana me mra yawada. Ne fe me yidi nani mu kire. I mean how to pray. Show how to pray. Unko bebia biom. Koye den. We should be no so gala basre no because ye nyame a the greater living Yahweh no ono anya den. One take gallon, one take one Guinness. Na what bottle? Guinness na what? Yes. Onyanwa na wada gallon. Nyankopo onyanwa na tra gallon. Odi gallon ye den. You are our life. Amen. 1821. And Elijah came unto all the people and said, how long have you been between two opinions? If Yahweh be Elohim, follow him. If Yahweh be Elohim, follow him. If it is Baal, follow him. And the people answered him not a word. Verse 24. Go. And call upon the name of your idol. Go. And I will call the name of Yahweh. Abba. Oh, yeah, that's how Bible cheating. Abakasa Jama Elijah or you Ghanani. I am very simple, say, Obe my name, you know, because Tiaye, Muntiaye, yeah, on your Pondin, one trade dinner say, and what you must translate, what you are translating, yeah, Muntiam you are, one show dinner say, and what you are translating. So when you dinner simple, I also translated the anchor, I don't have problem. Yeah, Yahweh as a Chinese say, okay. What is the meaning of Yahweh? And into bit bring their coach, Mr. McQueen in Mau, who required Bemaquay in Mau. What is here? It is so much in the hour. When you're tight, I walk as a one. Not tight, no, that was so Mau Yahweh. Now I be Babu look at them trust because I be Babu, Yahweh near day, a woompa, what park of I be Babu, you are here. I be Babu, Yahweh, does a church. No crapping so many crapping upon so tell you what. Nay, yay, yay. So the guy I check for that and hey, all the before job back when for beautiful. I love my side. Hello. Why? Me want you mamo. Why mom? What you want me point? Baba crow. Waba cry. I want to. How you do? I'm do for. I'm do. Go yo. Do for have do. Yeah. Go bad. Yeah. Odu for have do. Obo be able to hallelujah. Amen. Elohim Yahweh. Amen. Yahweh man Tiasiamra. Amen. Who is your God? Why you and what type of God do you worship? What type of God do you worship? Who is your God? Why you Neno adomle. Yes. Neno kwajeda. Yes. Me too for the Muntusha. Papa for power maso. Yes, what quad man. Manu de eni moi. Yanka Matthew 7:15. No for commercial. Matthew chapter 7. Koso verse 15. Osedi Yeti awade asem. Osedi. Wose asetena pa. Wose asetena pa. Wose munhwe mu yie. yie. Enia ne munhwe mu yie. Ewa adifo atrofo. Woni entu omensi adifo atrofo. Wodi ti asem yo beka nia. Wona enyanti homo na mo nchen. Nti mu ba mo nchen. Nanso wo mu de. Omo ye empata ko adifo dipafo. Wona ba na mo de be ho. Wona ba de de obechi aban abani ye bobe. What ti bobe wo nkasa. Nanso no omo de nkasa si ho. Ano mo se da ti bobe wo dan nkasa so. Wonti preaching ase. Osofo na ko to bibi obodi foforo bi. Okay. Eno ayi ti se bobe na obodi nu. Eti o ka wa wonti wo so ni mo agi yo so wo so Nyankopon. Bobe na wo di akire. Wa di so wo di bobe na chi. But wasi dia ba dia. Nkasa. Okay. Nkasa. Ano mo di bobe nu agi anim. Ano mo ti bobe won nkasa so. Wo so ti bobe won
And sanity dia to aso ta tebe to aso. What the problem? Akratiya so. Me ko chi o meaning o ti dey. Bradoma. Awa akratiya so. Bradoma so ya ade konko de ba ade. Yes. And obi ko to bibi not the problem is so. And to Bradoma na what you say eye symbol de ma ya wentinu e di na wo bono no. My brother, my sister, be careful. Yes. Make sure Bradoma bobenu make sure quotation with the meaning. Yanko Mika chapter 7 verses number 1 to 5. Mika chapter 7 verse 1. Etifia samano. What's it? What's in the papa in also? The papa no so. Munye. My yes eniabati. What the person what the BBS was said niam my yes enfanya symbol. Symbol ba impepedie. Symbol that no dia symbolic. Verse 2. In papa ayi na frasa so. And then papa ayi na frasa so. Tin ni pam. And the tinfo ni pam. Omo nyina tetemoja. And no bia tetemoja. Omo susumo na fo ni die. Wa asofo no akasa wo. And so mo yen kasa ntinu ba bo di so mo yen kasa. Yes. Omo yen kasa je so ma kotu busom. Yes. Omo to ati sehu. Omo to ati sehu. Yes. Hallelujah. Omo to ati sehu. Yes. So na mo yen kasa ntinu ba so mo yen wutifo. Akwara pemfo pani agwa no wadrom. You kasa wo sum the creator no a obesi akwara wo wadrom. Obesi akwara wo wadrom. Ka power ba pemfo yam. Ka power. Miss who is your God? What type of God do you worship? Ya sum na ya fa Yahweh no. Omo yen pa akwara yam. Omo yen shi yen power pemfo yam. Omo yen si akwara wo wadrom. Em fa nye dwani man krofo ni. Obade man ti ase na. Who is your God? What type of God do you worship? Amen. Omo sangu bone so aye. Bible say omo kasa no. Omo sangu bone so. Yes. Omo ni papa te sabra mo. Omo so ya papa kra wo mu no. What is sabra mo? What is that then? Fremo ayi twi kasa. Fremo wo di betwi mu a. Fremo twi kasa mu. What that dantawa? Fremo ya kasa. Fremo ya kasa. Omo tinfo no. Omo te say kasa. Omo te say then. In kasa. What did our friend say? Sure. Mwa no mbekumu. Yes. Mwa no mbekumu. Yes. Mwa no mbekumu. Dukudem. Badi fantasy mra. Amen. Unkosora wonkra. Tikofu be bra yira ye ni be domon. Ye no mala ba. Ye ni mama kuam. Debi. Oh. What's wrong with the people be one kasa so? Yes. But hallelujah. Praise the Lord. That's why you kasa. Why you kasa? Who grew up from say? With you. Who is a baby? So I can say, yeah, wicked. I will do for Tomwasia. Now let me preach at the Coca pudding. Let me friend in Matam. When you got people yame, Madam, maybe for Madam Station. Yes. No, to Madam Joshi. Obiama Bob preach a match crowd. No, with the cast of this one, horse is so. I want to make a campaign. Yeah. So to form me said, I don't go for statistics. Damn it, my toss. Just be sending you now. That's the Gabriel didn't die. Yeah, Bobby was a Canadian or Petain was a crap. But I mean, shall put the program piece of them. I suppose what quite my. Yeah, Tata won. Tell us how, put that a Canadian confess it. Who confess in the view of Fabian? Who will be? But I confess it. But you want to say, Amen. The preaching was first saying, NIC. And you, I want a young market. How much you are Tony General? Let the non-family catch us up. When you are, what for Teddy Dimako? You come in, because you come, my background. Yes, so much you come. Yes. Chuchu, preacher me preaching. Oh, yeah, young Debbie and Dibuami. Some me never get to preaching about you. So much a card. Don't talk some better to one coming. I'm so better to one. Me never look what you decide. Me to me half up until Timimwa. And also, I want to some good readers. Me are almost on the coming. I don't feel cat no good night. Or be fence one toilet to actually. It is a young get to a toilet in a so. And I'm down on my place. You knew ye could Jonah, your tuna carried now. You may sit target now. Or into your mom, what you say, you better bear crab name. And I by ways of original. On treat no share window. No so much at you. To stadium, you know, my so much no appear fast. And a couple of tea will be anymore. No kubona manenti. My boys beat the bench na tea ran to adi also no can say. And kofona egura crowd no. All person kum so for no. And a boys no sorry fast. No nkote nkoji no machi. Me bua me nyan net so to for. To no na wanya market. Enya police station. That's how we could see. Same 17 years. 17 years ni.
boys no ko me jaka minim then so abo boys na mane no ko ji ankofo na chi iti me preach me to me ka ko say because na ba ko say ti ko say jam ti prako pe ya ti get na just ankofo na so tuo na kwa na page to ko so ye credit di jam at once me read so bia balance ko aka me ko na gina na ko fe dafa no muni ya di to di benyama na mo ka no mo di esi wono se ko tumi wi anko fra ko na first e pick up na dey na to gane jadi pani a chelo no ya di benyama police station baby fine start this your bomb from echi e ka se e bi tu bosom e bi ye e nya ko podman no mo ye e bi di atam e na ba wo se fe dey e omo to teba omo to te say hu na gana for free sympathy ma san ko fo we nu mo ka se nya ko po twa ka kwa ha I said David because me no be didn't want to nyankopon so yes na na se force se bia ne die yeah but some taka sen kwa be you be support yeah ate obi ante se uda David wonu ko fa tata me still come da so tame yes body man ti asem na amen on se fedu am to be da o tata yen sa bi na fie me kwa me kanya me sam oga na David yeah stranded sad tinya standard madani sa sakrama this you want some aboja first no this you want some aboja ye ba be send you message ya plot sa pastor o send you me nyina keep board me channel me so organ pa ni da so na wa message organ drums there is somebody knife listen say no one way you develop no pound no matter actually guitar pa ni awurade awurade ya maboja na pesa mo ya no then na go be free party ya man awurade ya mabo amen mukasi enya we wo mu sure ready me akumam Amen. who is your god Why you think me a boss you pass as na so nu a ka be jesu be fie nkunu David ka o ni ka be there me o ba me ko for ye no Facebook da me ko Facebook me ko answer me about problem me man me say me hallelujah yes uti yes say uti hallelujah amen uti me fan dan ukita dwumtia umisa uti David umisa uti ready me akumam amen Amanti asiamra amen no kwasi me ka unka garanti asiam ko Galatians 4:16 eti no kwasi ma makenti no kwasi ma yakenti madano motamfo ana adanu mutamfo ye fit pichi ka se enkofu we wi anya omo nkofu be ka chese omo wi pono makọ bro wi anu makọ bro yes yakobon yoa wa my warning say you money din kwa the beat sa ko je se won just how come and preach yes ya money din kwa nso be just radio daddy won ko money din won kram ana ko pe bi won ko fa kase abeso na di boga be siso je wi ni nkofo na kase ni chance na an ko te se mun ti ase o ka fa di for to phone nka sa ya titi bobe woso nka sa ya titi bobe woso nka sa ni shedan na bobe ni siso obetua uka moni mra hoso moni mra hoso nenu adumra nenu nkwajada ana to fo bebredi Ghana first agini for the guy almost say o me more Catholic than Pope o me more sympathy masema ndika say this am for we kumye na tika say na Ghana ebe wie me do ba dey say matitensem we bi me preach ya na metitensem bi say ye preach ko foi bi no moja ko foi bi yes anyama yo yes you na you preaching and papa mu na wana bu kana Japan betia kokunu hallelujah amen betia chesi papa we ye na mu chesi ye yo oba dia manti asem amen oba dia manti asem amen but why would you know you busum ni very dangerous papa ni pakum ni very dangerous oh yes ya you go da it's go ni adu anku yeah utinkwa wonkwa wonkwa yeah say yaji me god ja god did it we fakura working for us way ni oba en fa open ye furu en ko pe account bia ko titi ne be no na se me tia se tofi di tofi anu wa menyam na me papa kwa bra sare kwa ne mame enyin se me kra do ene wi ase kra di nkwasi asem ha ya e papa ne mame kra fa kwampa so nyem yen krampo ene bi mu di nkwasi asem na tofi ba
Tofiba. Stop mon. Tofiba. Tofiba. Can you want it? Tofiba in the bed. Huh? Say the toffee night ubanyam. Wobble puni Ghana. No, you have a mic, no, dear dance here. And I make create one, make crew up the chest of banyam. No, who have a gift out of Fiba. Ha, Bank to pet toffee. Toffee baby. I got for boy, wait. The creator. Oba, you know. You Yahweh. Obey because there's some way. What the toffee a day. Who is your God? And what type of God do you worship? Me ben na usu. Nyame ben na usu no. Ni asembisa no. We nyame go to him. What your mom? Hallelujah. Amen. What you say bomb be something? Debbie. But you make me akumam. Woman ti asembra odofo. Me I'm not here to condemn. Me condemn obi awo. Debbie. And I said be so for betimi ahia no. But so them my brother, I didn't pass much no. Hallelujah. Amen. Me say who is your God? Why no nyame? Sabi the Japan is coming. Yes, like Akai. Report yourself. Basa o case no be cool. Report yourself. Apostle to tuano. God want to post on audio. What's up to open for me submit you so say. Aden, sika benko. Boni Emmanuel ana you are no jibi. Everybody we am Amen. Esa Nyankopon say ya miewe wo de me ba. Nyame be na ka tell say ya lockdown president nyame be no. Okay. Nyame be no. Ya fa ni say. Say bibesi. E be na o she no so aso. So for me to jinya na phone. Nyame ko so for chamba kwanchira achichi di achi. Kwase something. Nyame be no achichi di achi. Kofto o tibra. Aboa. Kaka simi manu ya. Uti de trata tai. Nyame be no ji owoti. Nyame be no ji pete takra. Nyame be the creator. Obechewa. Obe pete takra. Aboa fuwe. Pete yare. Debbie. Papa de bita takra yare. Debbie. The 24th Bible is why I'm unclean. No me china so fear. Fakuta so me go. The 24:16. The 24:16. Munya somebody. Was you to for when need someone who was of the Go yo honi wa say. No go yo honi asone. Amfa. No mo fa ma check be message nyakire. Adie bia suban. Obanima suban. Obansaso. Aseso aboa bia wonya me bi nkwa so fie. Entakrabo to Entakrabo. Adia owie I no so for the sanyama we nyina. Apata. Ofa o advance. Obi tiri say ko pe we advance. Egbe enwa don throw. What do you do when you go fear? Ha? No go dipo. Nyankopon chiwade no. When you go chiwade no. As we nyina ya de ma kwanchira. Who is your God? Why no nyame? This out in your phone. When you bang, who tell about your party to tell me? The 20 chapter 13 verse 6. The chapter 13 verse 6. Kasame ko. Body Nyankopon sam. Kwa. Se unia barema. Tobo. Na rashi tobo. Unia barema. Unia barema na sa de baba. Ana unia ba na bema na ni baba. Anasa oyira oda kuku. Wadamfo. Oti one kesa o. Awu na tifia na so udi na ewo kro ba ku. Se odada okukuam. No ka kire o se. Me yen kosum nyame fofra. Ye jane mu ni mu o. Ye jamu nyadai. Eni mu na. Dene besi. Muntie no. Nyame fufuro. Who is your God? Why no nyame? He saw you next with them. Nyame be na di ma. Nyame be na timu no. Oil across them. Na no hunsu. Oil across them na no hunsu. Na zaso abebi nkoto we insuo no ma wai we na firi ho. Omo wai firi ho no ma kasa do stick ai den. Atara mo. Mo twanya me ma. Omo 20. Shirazu. Special eyes. No bia wai we na firi ho. Mo na tansuo no. Wa ye lebu afan ho. No the libo ai den. Ma jo anointing water. Safwa rubber. Na mo robu nyame ma. Tie mie ma mo. Na mesi ko robu mo ntwa dia beto wiase. Ya mie ma mo. Mo kasa tisi na mo kwa na mo yasofo. Na mo ya mo di fian panic ba. Ana ya nye we ne besi. Ya nye we ne besi.
Yepese hu de besim. Wadi mi akumam. Amanti asiamna. Onfani san kanya mi ba. Nyakopoma. Oso fo bi nyakopom fani san kanya mi. Na oso fo nyami magum. Ebi di disi. It's catching person yes we. Person yes simesi. And am bi makon wewa sa te bia dum. Confess your sin and be free. Hallelujah. Amen. Mami go comment. Mami last quotation here. Okay. Yeah, last quotation here. Mami kai First Samuel chapter 5 verse 1. Okay. Mami go commercial break. First Samuel chapter 1. Chapter 5 verse number 1. Onyankopon adaka ni sidago mfi. Osi Onyankopon adaka yiri ko sidago. Filistifo ni Israel fo kokontokwa. Ana wotam Onyankopon mapa na adaka no. Okay. No me ko sidago abo. Dago ne yebusum kase ye fen o Filistifo nyame. Yes. No me Onyankopon mapa adaka no ko sidago mfi. Ko Osina Filistifo. Efa Nyankopon adaka no. Wadi free Ebenezer. No me free Ebenezer. Eko Astor. Eko Astor. Na Filistifo. Edo Nyankopon apamadaka. Edi Yahweh Yahweh apamadaka no. Eko dago mfi. Wadi kosi dago nchen. Oma konka Israel fotu. Omo di chese omboso na abo amoma konka. Nti omo di apamadaka ni kosi dago ho. Omo di kosi aboso mdeni. Omo di si dago nchen. Omo di si dago aboso mnchen. Ade echi ye no. Nti yemfa ne se we dago. Yemfa ne se we dago. We dago. Ba dago aboso mnesi we. Ade echi ye no. As that for so na potututu. Omo so na potututu. Na hwe. Dago ahwiase. Dago na osiwosi no. Wahwe. Ana ni butu fam. Dago ayeden. Nani butu fam. Dago ayeden. Nani butu fam. Onyankopon adaka nanim. Onyankopon adaka nanim. Nani butu fam. Wa ma dago so biem. Ana konfo panyi be pagya dago si o. Omo de sini sibia. Omo de sini sibia. Na ade achi ye no. Ade achi biem no. Omo so na potututu. Omo so na potututu. Na hwe. Dago ahwiase. Na dago sa ahwe fam. Ana ni butu fam. Ana ni sa butu fam. Awa adaka nanim. Worship Nyankopon. Dago ni butu fam o worship Nyankopon. Na nani tiri. Efe edu Nyankopon so ye stubborn. Ye pagya ni si wa no asa gina ho. Antinya nka ganche ni cruise. Kitepane ni ti ayede. Ni ti. Ene ne nsamienu. Ni nyina bubu. Dago ntie. Dago kuntunsin kwa na aka. Efe na dago aka ni kuntunsin. Iti ni ho. Aka ni kuntunsin ne si ho. Na dago asofo. Dago de en. Asofo. Won se twi ni. Won se babu na de. Dago de en. Asofo. Eto asofo wo ye de asofo. Dago de en. Asofo. San nyame we na asofo bi ye de en. Esom no. Dago asofo. Anyone know about dago fie ni mo muntie mi amokọ asofo ni bi nchan no mo kọ dago mfie no. On be hu saa no. O mo nyina ntia abobua no ade besi ne. O mo ntinya se yan nkọ ho biom besi ne. Yete Nyankopon sa yedu. Entie ma Yahweh ne nsa yedu. Ewa Astot for. Osewon pasa. O de pompo na ye den. Abo. Who is your God? Ye go commercial break aba. Yes. Pompon wording. Akane no na ye ni mu ano. Na wa shishe so. Ene de wa sisa na fadie. Abon sama shekotu. Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Abon sama shekotu. Tifia no be emphasis and na no 9. Kuma you I give you for now. Mama money now. Ona we nyami akwanwa. Mama money now. Ewom ba. Asomna do so de. Asomna do so. Nansu. Anyame de homo na busampe homo. Anukwasemo. Asomna do so. Soya do so die. Asomna do so. Nansu. Anyame de homo na busampe homo. Na ya bede. Ya homo so yo. Aji trust kwa. Awesome neveti nyama ya tinya miasipa. Mama money now. Nyami ya kwainwa. Mama money now. Ewom pase. Asomna do so. Isola do supa. Ensu. Anyame de homo na busampe homo. Echinye bieni mo. Asomna do so de. Ampa.
so koma ye huba akane no na ye ni mu ono patada ya shishe krone chiwati akane no na ye ni mu ono doso ni sebena busama so chimishe enswele majenga brini kobi kawenina she akane no na ye ni mu ono inaje wajisi kansa na washishe so to be kona kosa ya wasisa wafadie wawewe ya wati ebrena wi dominia ebrena so jidini eyedi so ni akupo ni chosem sia yedi be nyami adwumano obisi ya sori bia ya sori wati oka wabua enya sori bia na ya sori ojidini na yese osofu achi apreni munusu afrena safu menina todi atu wenim se wa we are no bra we are cray ni munusu na yare da koche bia mani ba hallelujah Amen. ye do ba de na se who is your god I know nyame. yeah eti pacho yanwa de bi wa kan quotation we mame yanko Isaiah 41 verse 4 Isaiah chapter 41. ose menka say Verse number 4. Yeti obadi Nyankopon asem. ose de Wose han no yoy. ose hwan na yoy Na o man ne bai. no man e bai No fra awon to aso. no fra want to aso Every fiti ase. every fiti ase Mini awrade. me me ni awurade Me na me di kan. Debbie lu awurade lord Debbie dianka hebrew you heard the hebrew ka Isaiah chapter verse number 4. verse number 4. 4 Okay, it says, who is the author ko of this deed, ko calling the generations from the hallelujah Amen. hallelujah ndia oka wo fie wia na so hu papa de gina no hallelujah. tienya ya no Praise Yah. praise ya Yeah. and the benya alphabetical J no and a Y no HNG to J na ye ja who ja bless no one cares Psalm 83. to can some 83 Verse 18. who ya also be kan ya ko No one who say. na wa hun say Onkwa na wodindi Yahweh. nkwa na wudin de Yahweh wow ayi de no be bi wo twi nim na du ba bi je no mo jai no makwa Lord makwa na urade cause why Wose no who say. na wa hun say Onkwa na wodindi Yahweh. nkwa na wudin de Yahweh Onkwa na osorosoro ni. nkwa na osoro no Ewa asase so. ewa asase so nkwa na osoro ni no asase so yen san kan samwa utumfo ya Okay. Psalm 83, verse okay 18. you also be kan sam 8 na That men may know that thou, whose name alone is Yahweh, oh ko art the most high all over the earth. hallelujah Amen. hallelujah Amen. hallelujah ni pie kwa me say anya wo say wonyi Yahweh to men ka hallelujah Hallelujah. otom men ka otom Hallelujah. hallelujah any hallelujah any hallelujah Any hallelujah. o pa check English no ya Yeah. na twi so ya Yeah. Praise twi Yahweh. ya everybody ba we say we translate be praise Praise Yahweh Yahweh. Yes. praise Yahweh and I hallelujah Yeah. you are mia prompa mawo Amen. o mia nwosra prompa mawo Amen. o mo wani so ntaw Amen. kan yan ko sam Psalm 89. ko Verse 8. verse 8 Awurade. o say awurade Asafo Nyankopon. asafo nyankopon Han no te se why wo. not say wo Otumfo ya. otumfo ya Onukura di atwa ho ko asia. die twa ho ai den ahia Ahyia. yan kan English yan kan Hebrew no 89:8. Cause why? Oh Yahweh, oh Yahweh Elohim of hosts, Elohim of who is hosts. strong like unto thee. Awurade, Oh yeah. Yewa. Oh yeah. Oh yeah. Isaiah 12. Isaiah chapter 12 Verse 2. verse 2. She. What's a share? Min kwaje Nyankopon. Men kwagye nyankopon. Meti wojojo. Meti wo jojo. Min suro. Min suro. Mahoden. Ma hodene. Ene me dwonto. Ene me dwumto. Ene ya Awurade. Ene ya. What we say? Twi na sa kwa kan ya. Awurade wa enfa the book of Isaiah. 12 no. 12. Verse 2. Den na mo yes am gye wo man ko fa ni Yesu. O ka so nko ni anu ani Yesu di a. O ka Yesu a translate ya tibi na ba wo. Ye ni misi ya bebere wo. Misi ya ba ko Acts. Ma onya. Acts 8. Ni ko Acts 12. Acts 12. Ko Okay. ba Ba Yesu. ko Okay. Acts 12. ko so Verse number
As 13:6. Echo Yesu. Yes, our yasto. Yes. Colossi. Chapter 4. Colossi chapter 4. Verse number 11. Fefri 11 yanko. Osni Yeshua. Jodini baby akasa free. We wake me up 055 955 2686. Ya number na to so. Pressure we line so into there muntwantu yanko. Baba, good evening. Good evening. Ejabi back up. Ejabi about the Israel. Oh, Papa, I know the why you need na Bible na man for person because I use the grace among who Bible no. It is not true with Brian for Bible na man so with amfa. And ya Bible and answer and ya dear in ma Ghana mind ya we are feeling in an here. Oba again shira on tankan o man kwatente o man yin se ita boni biara betu so sa de oba de na nkata o se ko ne yanko e ko ne yeme jabe me kon oba de no obeko ama obebi ama won so oba de amfa ne tankan no wa be ko ne fa oni aboafo nyinara pasate ne pastamenta oba de nka mo mama bi je ba bi obutu bi a jabe ne chewa nyimre o yakopon ka mo bye. What did you be? You were who you mobo. Fandoba Nazreni Miziaso. No onion in Memphis or in Amanium. Hello? Hello, Mommy. Good evening. Yeah, good evening. The number voted the Yanam no Koba, Omina secret. There's no credit there. And no one that watch your team, and one is the tree. Yamin Sham non come on, non Jamody. Which sounds, Mammy. Which sounds, Mammy. Bye. Which sounds, Mammy. Hello? Hello? Our fam. Hello? Hello, Pacho, didn't maybe I can say free. But your family for Senator Sophie. School dances. Yo, meet you. Da, and you blame your Israel on your case. Better body, yes. Amen. Oh, from Fiadumu, Quadumu. Amen. You treat me, I will preach in my answer. Your member, my every first name said, I yell. And since you say, I remember some you or dear money a crime. Amen. Madame Pato, I never open a dama come out. Especially this, I say. Hello. Meet you, Casa. I'm okay, say, yes, it's tight, and I am the best, baby, am I? That I am no crack. And now I say, I even got there, no more than that guy. Yes, I'm the young baby, so, a yama, a quack now. Tight. I know this is your Surama Aquatrao. Sad way, fancy. Unya, Vaso, 100 Ghana, obey 10 cities, you know. And yet, this is heaven. I hear no credit down in Yankopon Tam. I are shedding Yankopon Yama on Fanko see heaven. That means heaven. Why? And then obedient can enforce what when you have a grand now heaven. Was almost the question I was attacked. Wow, San Wong, and I'm a sister. What's with this about Nigradiaco? Some of the other was saying me that come be as this was tight. But the mama warning, you know. Mama warning, you know. Man, some do welcome. Man, not tight to get dimension. And they declare so you would didn't you do for the penny pa. Wow, but she defend 10 commandments, but tight to the dimension. Better than I can see because he heaven. Man, Pacho to argue why not. Today we try to be to you, but on Yanko Yahweh and Jesus, so this is heavy. Why? I am no credit down in them, Mr. Wa. Do no credit, Mr. Wa. Your face is heavy. Share. Oh, shall was why? Yahweh, what's it? Hello. Yahweh, Pescasi. Oh, okay. Minister, more fire. More fire. Amen. More fire. Amen. What's the name? Amen. I'm doing the time. Yahweh, no.
na friend me for many years. Auntie, I can't. Yeah, the best frafra sa copy me say, "Woo, now the frafra, I better say who say won't can and I win him." You are what saying. The word meaning of Yahweh. Yeah. Na me still ye pa say, what you know say, I suffer no more the whole world no. Yeah, listen to you. Amen. Say, you see, na me utwedi ampani ade, otumfo. You see Yahweh. I remember. You see, I'm spiritual after lockdown. So we see my mouth. The sorry, dance man. Yeah, dance man. You go see your pay baby did. Ashiamai. Tema wa benya baby amayen. Up friend ye ba behwe. Ashiamai. Yeah. Nuwa teshi wa benya baby amayen. Kasua wa benya baby amayen. Yenya baby but dom na yenya sisi ano. Kasua baby ye pay baby fufuro. The brother be was be ano. Fa unjina wo say we ye ambassador and demand the word of God. To for Yahweh dia. We can be my. I hope so. Land of fortitude. Amen. Because land of no, I suffer no. The criminals no. Hold on, worship. Land me be no mbeti me yo mo. Me am mbeti. Somebody my head from no my command no more. You better not body. Abem body bia, abem body bia. Me dey meti me aboba o me. Dance man. Bye. Oba dey sha bebre. Land them for so mo dia mo hwe ba bi. Ye busu aye pe de. Musu mo pe. Obi bia fa no nsi ho. Unya frame a ibe hu kwan pefa so a ibe tu wana. Hello, yes sir. Hello. Yes sir. Yeah, good evening, Apostle. Good evening. Me uni abema anyanyi ni tabukwe. Wow, Nana. Yeah. Apostle, nyami andi kan ensra uta. Oja Nana. Ani dumapa uye ama Ghana mai. Amen. Ani okra wuji ama Ghana mai. Amen. Esia de eyemi awowo. Amen. Se bio mi to ma sa so yanya nyami ni passe. Amen. Oka ntempa ehye yasi afene nyina. Amen. Na me tell say me ami wo me personal land bi wo do wenya. Amen. Anytime we are ready no. Me no be for me 1 acre bi. Wow. Nana. Na mo kwanye. Oba de Yahweh. Onjira. Yes. Metiefu ni mona wo area wo nyina no. Omo so da wase. Me be ka o kasa no ho no. Amen. Nyame nkwa no ni omo a omo som no. Pa. Yeah, that is only God knows those who are worshiping him. Yeah. Yes, because omo ayo omo otrufo osofo a omo di Ghana nya a omo di amanfo sika omo po amanfo po any 419 nimre na aso no. Yeah. Omo mre na aso. Yeah. And nyame be yi omo nyina to mako. Yes. Nyame obedi tan lawo na wa singing na nyame be lawo wa so you be tumpon. Amen. Yes. Me san asha unkom say ebe ko ending of this year nyame be fa so ayen sentremi e wo Ghana afi. Amen. If I mark it on the wall, and I know that day will come. Amen. Nobody shall be brave. Apostle, me da ati be. And nobody shall be brave. Na me pauto, and na dia wo program na for more than a friend. Mati, wadaruma. Mefro. Why? Ai. Betiefu nyina so da wase. Ahwefo nyina so da wase. Yeah. Ai. Nobody shall be brave. Me wo plot wo do wonya. Rest assured. Mati. The one you for ATM nyina no. Momo amwan na. Mutira yeyi. E wo makume mu nyina. Amen. 1 acre.
was. Why can't you say, "My can look when you have waffle"? Abba. Oh, what is your degree? Which loves man. Medawasi, Nana. Miss Medawasi, pa. What is your degree? Shall we be? Wait to be Medawasi. Amen. Medawasi. And Yan Yedawasi. What is your degree? On your mouth. Into Monfore. It's ye nobody I don't pay. Mammy who say, Yaban now, so 1% dear so for. Yes, seminar, can see it. Yes, oh, Cody. Upasa na me guide o na ba be so for living your 7 days no a ye baby e ponato. Amen. Amen. Oba de mie inshira pono fa ma ho. Amen. Hello. Pato kasa udi me be kasa free. Hello. Yes sir. Pastor, good evening. Good evening. Let the Isaac Kofi Banks. Pastor Mfecha Adabaka. Miti wadaura. Pichewo pa na ndede preaching in the Yeslonku. Enokre. Nanka dia mesene se. Akamu de lisi na mo kanu. Se die rekle ja kwatu wesu a obo ebi mo achi na akamu so ma support no. Nanka wenye nkwanhye bi. No wetumi ayi omo nja no efu system no nanka ye ho atenye. Eno ne ma de study. Amen. Preach support no. See, job on take kai me tata ye buru enwa. And obi hia me, nanso obi hia apostle kwajman. Nyame hia wo. Nsem na kai biribi no. Ene say no kure. Di say yekunwa na bibi si ya. Ke mo nkwase ewu kwa. Me be digitalis. Ye de second sinitrim. Why me ha? Yes say nyina kogu ma Lucy. Me ha say me that's why. Education be call. You free be conference. If I net way if I odoko. I say hona mpanyifo bem odoko. Pese me kan say me wom no bia ka say e bia me kasi. My last person pumoja sa na nko for bam. To mama mi ska koto instruments bi. Sui papa ya bumi ama mi musa ya si abome bra mi moja na mi ni su ne ende de no kure e fe de wapa ei na buna mo man krofo be bon krofo say instruments ni preaching bla twice na speakers be bia krr. Why yes, aye urade. Aya, ode aya. He, doba, message your wasika. A obetini agi information. Aya investigation wa ba no. Ye niska yetimi investigation. Ya etinu, obadi nyankopon fa ne tumi ahoten. Ye won fa ntaka na de achi. Yanka so bia so ni mu o. Aso ne papa bo nyankopon ma. Ye wa ma. Ma hwe na chiri kwan. Nya dia be nyankopon ma. Ye wa ma. Akoto wagu so penny panu kwanu penny panu sikadie die tibie si akola wo wadrom body be na akola na yawo ajam si who is your god nyame ben mo pesi si akola wo wadrom ansa na mama de medi yi na na asam no nyame ben mi nyasa be konde mo bia da me nkofo ya me Tibi me janka se me kan asam no o se die nyanko pasman kan nyanko 3 verse 34 John chapter 3 o se die verse 34 o se die nyanko pasman no nyanko pasman no o kan nyanko pasam o se kwaka yes uko kuma pem fire dan uko si akwara wo adwo ma dan azana ni pari nya pachi na de ba on wa bi jama mfa pachi bia ma hai nyinu nyanko pom ma ye wo mighty ye we mati asem na o mati a yo wo wi no o se di oni papa no di oni papa oble nyo brema na no de de kra pa nya dan o kra ni die ni we o kra ni pe won ka se Ghana fom penyam se papa why you na ka kira wo opanyi pacho de kasa why me pacho me pe o si di bia pacho me ye bi wen o free TV for no a o ba o me bi wa na so ko YouTube abet me atwe me
pacha mati oba de nchira no me da yeah fight us bet me just can ya let me series no ni acheche pesa sempa ne tre tem beton safre wona pese di asofo kunkun yem testo na fu se kufie nkonye du achi ani apam asi nchen simple prayer. Hello. Yes, sir. Yeah. Hello. Yes, sir. Bacho kasa. Bacho TV ka. O metu nka wada me ne mo so lower u TV set ni kakra. Okay. Very good. But let me do me kasa fi able kuma. Meet you. Preaching now come pa. Amen. But so I am mama being bra and Bible reading mo fan kan Bible in count my Mate ever heard you why? Why are your body issue? Hello. Yes, sir. Yeah, I'm sure. Oh, you know, mommy. Wama dineni ado wama ya ba. Amen. Ye nyina se ya na bo yakopon yakopon ko a ye re yebo. Je wama yehu yakopon ko a ye nyina ye re yeso mo no. Very good. Don one Yahweh. Yeah. That time so na yesofo bi so kasa asem we. On the say yakopon di Yahweh o so ni yakopon on the emfa no ne dia ni onyo nya se yakopon. Mpatapa no de kasa no. Mpatapa. Asa jama ya ka obu fufuro bim. Babu ye kram ye ka frim. Oh. That's no we also you want. I am patapa e ba sa we you nyame ba no ha no. Oha oba de ne mba. Keke. We ma nipa ni wa nse church member no. Mani hunu keke. Mani hunu. Oh. Amen. Amen. Hello. Hello, mommy. good evening. Yeah, good evening. You want to say, mommy. Me person is this assembly to say. Well, Bible, and I say, I am ready to soft with me politics. Because what could be to me, I say. And young people yet me say, young people yet me say, and any 31st of Friday not say. And but Bible say, soft in your politics. So for politics obey no kwan best no kwa politics no. Okojina okwahye party kala kojina apaso akwa rally ana. Da o kojina ho na so tie ni kasem. Wa man also for de o politics ye ni wo mu. Na mom no untimi nka se utie mi a we se osofo na so hunu se obegire mfimfin. Referee bie ni wa ojina park so on support team. That's what you do. We need to. Name mom na say otimi gire mu say me ye ma said ye say e din referee. To so for church members na good dem on. Omu nyina timi nya wa party members da. Ebe ye Africa so gire mfimfin. Ne mo se so for say me gira say so for say friends say the search abosom so onyankopon so onkoye president no ne tubati say hu why na kwato abama no atikra na aseme na basa mo ka kire dia na ba ni be che dia kro dia na ba wo me president brand consultation for 5 million as no bia be hum na be president why the be tax so na sorry no ma kwaya sorry no hey jubilee house sure masa jai uzio mama yanko kra Hello. tie mi kasa mitio Mitio so for one of the things. Sama oko school bi no te people to no yes no the school bi in school fees amano in so aba no the consultation fee wa o be kan no so abo bia ato no friend ho no friend ho nti na me fi se bia Bible no bia na yi bia obi en 12 school fees our friend your papa dia o papa company na wo ye mu adwuma na wo ye ne kita rules and regulations
Why if na Yesu kache, if na Yesu ji obi dross. Hena Yesu ji obi bi answer. Mama yan tua Bible mesra, musu mo pe chinchin do. Oba de enwu yemabo. Mother moti Ghana, we. Na wo Ghana. Yeah. Maza. Akwasi nyom krampa onu kita. Kita nyuma. Kita workers. Fanfane better. Ni kwa mu yi ni sulia. Na wo. Master Jai, adwuma wura mpo. Adwuma wura. When adwuma ni so. Adwuma wura Ghana fo anhwe na adwuma no kra. Na wa wo kire boss wo se wo ye we. Ujiji consultation. Tonton ni amanya memma. Unya kra. Na ye di Ghana sita ma se bese kwatra so. Masa ye din bi no person onim dev onim pefe nyame bia yin kire no ye nyame ye som no ye fa ni on fa no Masa Jai hwe nya kura onu adi no di atoso na no ano bete wona so bete bum na jinji amen Amen. That blasting no. They say would the mama catch your Ghana? They say Mahama per 4, Nana so per 4. Yes. 4. Oh yeah. Yes, 4 more for Nana, 4 more for Mahama. Oh yeah. If I not beg it, that's a jive. Yeah. Unyana 4 and go journey already. This now. About the man, we are not doing politics. No. I'm not preaching politics. Oh yes. Yanko, number one, they may preach. Church. Yanko, hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Now I'm watching Freddie. The red side. Okay. The right. Okay. Now I mean, sure, why? What you answer, mommy? You my pa. Mu ye. Amen. I mean, sure, but mama, you need being. It's a bed down. Amen. Oh, I saw for a true phone. I mean, sure, pa. Mama, you near the hopa. I mean, sure, you my pa. Moye. I mean, sure, pa. Amen. I mean, sure. Amen. I mean, sure, pa. Hello. If I be 5 billion for 4 why? Hello. That man the one. It's you. Hello. Hello. Yes sir. Yeah. And council. Yo, that was name to crowd the money. Amen. So some of it Ghana, no one wants them, and it's no Ghana. Or that back for 37. It's yet to where you be and bill. Yamin Fro, nothing Yamafra. And to you what I can say. Almost I am going to Togo near Yasaya and Yamifra. And I thought I could give you back of pure what the Lord is labor at Tara say, blabbing a special or in your different. You only make a propaganda. You make some Yamin Fro, not kind of come as they be. Which also, Share. Who is your God? Nyame bang. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 2 Corinthians 2:17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Bible says yes, selling the word of God. Bible says yam kasa. Ewo ye wadirim. Ye kasa Kristo. Ewo Yahweh dirim. Yes. What can you do? Yam samasi ye koton niema. No mudiga onyankopon fi. Diga. Nye utofo bia biasu wana na zanfo asofo nketu adi na chi. But tell you out your life will never be the same at all. Said what about you? Open prayer. Media me.
akwancha me mano akwancha yopo me nyanko pa hye da twedi wa bie me be nya me kronkron nipa o kronkron nipa kasawodi odi sabrei so froka o kwam nkoma se o so ba taifa bokina taifa bokina udu taifa bokina tadi rank o mo kwa wani kakra lot of business one somebody na one so be she coat yellow enyamia kwa wani kakra o ba kwa wani one coat bi and so somebody be so also she coat white enyamia o fawa onyadofo ablo bi achiwari obo no ni abo no obo achiwari Una ba say baby the president can say young consult this year. One posters. But as for 4 5 No posters so no match so pressure fire enemy. Just a mum na me enemy no. Mum na no mum fire mo. Yes. Una ba one posters. Say poster bi am fam krom. For fake come up bom first no we 22. So me kon 5 okay. 5. O fire for bottle. Akron 5. Penya me mewia wom. Professional criminals. Hallelujah. Amen. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. So I do what you do. I come and Amen. I come there bumi. You also of the you also there 3 or Ghana idea for me. Like I indeed say, Ghana they say, they are not sure Angasa. On Tunko no man. About the issue, baby. No, you also have Maswadi. Hello. Hello, sir. What can I show you? On chance, mommy. So for Pacho, people have be refused that we pay the vampire and say, my dear man. Why? Hello, okay. Hello. Shalom. Yahweh shalom. Maybe boys can talk books no. No be to the talkers. Now we be chin ababo me. Ya be catch say we be chin yakosi awie. Una shire nipa. Hello meet you brother. Kasa. Hello. Yes sir. Hello apostle. Pacho kasa why? Ya me asen den kan. Enkan so. Me pacho ye tell me me kasa ti Kofodia. Kofodia for me chiamo. Your branch of Kofodia. Pacho no kama papa na ate na me ho uro so mu ko Kofodia. Oh okay. Senya me asen ma pa enkan so obade su mo bo mame. Mo bo mame why? Senya me chiranto ma ye penia oda ya tafia no living Yahweh. Amen. Kofodia. Amen. Nigeria please. Amen. Kingabi and Nigeria. Amen. Amen. Show me na obade su nshira bebre. Amen. Na so na me Pentecost ni pa. Amen. Mo me de mo gura safunu. Amen. Akase me ba to boys. Amen. Ebrene su pe. Ya me ye pe me na me bom pa say asofo emra. Na me training ni pa bebre. Juma na kese. Obade nshira ti Kofode me ba ho ye mom pa ye. Dia ba se wiem no kwa obi ba wo se wiem ojo. Eno obi nka bibi se bia me ye nchia. Obi hu se wiem ojo. Na nya sabre ade yi ko be 7,000. Yes, I'm going to share Mukobodga. None in Besi. You won't pay. Pay the president on 2 hours or more. We must all done this year. You have a document to more. Or because a president at 2 hours or more, I'm going to just walk. I got the Shiamu and was he here. I look 25 a year pound woman for what? Didn't it but one cast yet me one pay. Also for. What's on paying for pastors? Nipa time, meet me job on Paya or my Ghana. Say, dear Pana, watch our boss from every say a baby, and 9 years quiet day. Members no more power. You now so bomb by a mouth. Now you say, you're not bomb by a no Korean country. No problem. Nobody will now president, you know, Nana Kufuado. You will Papa way. Debbie. Yan shoti for young man. Debbie. Yan shoti for you. Very rare. What did they get at the Japan?
Also on the chi Christ obeka on the also the chi obeka say on the crowd or ya de onye nwie unya kwa kade no besa to aso kra mo on chira on so mami hello Apostle. Yes sir. Oh, I am with the apostle now for you are my amen. Now me no kuru de me show a few months there on kwala no black and everybody follow me show mo na you know the to so make us am me kra. Amen. Now for what you are what you can amen. We are saying yam pen no kra. Apostle no kra wo ken no. Now for o no na pen ni die be you know do na be Ayenshira, and you remember that you tap or my darling. In the Sanoco can to whom about time. Oh, I tell you. So now, coupon, or you, my Ganano. Nobody said the Gia is here to control. When you are to hold now, maybe a new woman not torn in my Tommy. And no one knows as so far as that for no more non can have. One time can you make country with them when you say. Obi biara ayi na agye sɛ ɔbɛboa no awurade mani fi ni pɛm ɔbɔde ho mmɔbɔ mami na nso akoma ntɔn de mi nyame adwuma ntumi yɛ ɛma yɛn so ɛsɛ tv no ɔmo ate asi so so ɔmo boa koraa yɛmmrɛ nyame no ase ɛyɛ yɛmmrɛ no ɛna bi because asɔfo atorofo no ma yɛn nyinaa yɛhu yɛyɛnyɛ ɛno a kanagya kanadi tie no ɔte asɛm aka ɔno ade a ɔkyi koraa ne sɛ wosi ɔno de asɛm kɔkɔɔ to a ɔyɛ kɔde kɔ mɔ akɔto na ɔno wɔfiri hɔ ne kyɛ sɛ kɔto na yɛ n'adeɛ ɛti obi nim no ɔno na ama asɔrema na asɔrema ne ne yere na ama obi nim hɔ abatae ɛno nkyɛn sɛ wɔwɔ play sɔfo bɛɛ wɔn gyinagyina bɛto play 5 na asɔre hɔ ayɛ sɛ wɔn nyɛ wɔn ka na nyakopɔn ɔbɔnsɛn fira wɔn nyɛ no ofira wɔahyɛ dɔm buwɛm na ebi bi gyina sɛ ayɛ nto ɔba ma npp nyakopɔn deɛ wayɛ no wayɛ nti apɔso na ne nhyira wɔn ka wɔn nhyira nso mami wɔn nyansa ne yɛn yɛkodo wɔn ɛmu sɛ wo deɛ ɛyɛ mɛ nyame na yɛ ama yɛ nyame nhyira wa bi nhyira nso amen ɛna efe so yɛ kasa wɔn yɛ nsɛm no bi wɔ hɔ na sɛ yɛ ntorɔ so a obi nso ntwa ntɔnto obi mu so wɔn mu sɛ yɛ kan saa deɛ yɛn mɔ mpa yɛ sɛ obi asɔre yɛ papa engu da yɛ mɔ mpa yɛ saa ne mu asɔre a mogya hwie guo ni saa nneɛma no wɔn deɛ ɛyɛ very dangerous cause ɛyɛ dangerous kɔmu nipa yɛafrɛ nipa adan na wiase yɛkum dwafo di gya memba no ɔba sɔre wobɛko no deɛ ayɛ wasɔre na sɛ bi ɔbɛtwa ne bɛma no wanyɛ ntwa wo sidi ne pieto nipa ne ntoɔ haw na ɔde ba watumi asɔfo ne program a wosa bɛko no yɛbɛba hɔ yɛnkɔ foreign tam kɔ yɛnkɔ foreign yɛnkɔ yɛnua no ma wɔ akwantuom so yɛne sɛ yɛa na ɔmo so afe Ghana ɔbɔadeɛ nhyira wo mana ne fo ɔbɔadeɛ nhyira wo good evening na ne de yɛfrɛ no adu twam amen ne de de bia de no ɛyɛ emu da hɔ yɛte ase yɛdi w'akyi by ne de no de oh da nyame nhyira wo menim sɛ ɔbɔ adeɛ din de Yahweh ene na wama mehu fiti ne lekɔ ɛbɔ mpaeɛ ɛno na mɛbɔ nyame nhyira wo paa amen meseminam na mikotu nsempekeni bi emi mi bisa ni din na na efra no okwajiman meseminam na mi mikotu nsempekeni bi o mesimi bisa ni din na efra no okwajiman okwe bro na betreye nsempano okwajimaye misibro na beka nkwagisem osofo okwajimaye misibro na beka nsempano osofo okwajimaye misibro na beka nkwagisem ma bible nkasa
Mezibro na bebeka insempano insemne hintano misibro na bebeka NKWAGYESEM no my Bible nkasa papa enimreso hey wonderful man amen wonderful man of God amen we are brutal we are fanta brutal hey amen who is your God who is your God papa topic by 6 years ago na me bi sasem bi on Facebook say enti hwan ni wunyame na mete preaching we preaching that outside preaching za preaching enti me call Facebook na bi say hey enti nyame a yesu na ade hwan ni wunyame papa na so dey aba platform so aba be kire hwan ni wunyame ye bo nyame bebredi but nyankopon na ye bo ni din no Jesus say hwan God hwan Yahweh enti nyankopon papa na so we be nsam so a kire yeda nyankopon ase se awiye mbre mu o mama ne ban yira ne mba wo mbete ne ne yira no de fa so na de bia so chekere me asidan nkoma waboafo ne wakenkanfo Isaac Germany no question flown yakopon shirawo obadi shira bebre no nyu akoma so ade mam minyan mo wamo ne obadi shira mo members wa ma ne obadi shira mo nyina mo so ma giasem panadi ye wa hu mmobo no ompe ba bi mamo obi amfa ne wonsi ho mo so family abaya pema otiasefo Yahweh until you feel living Yahweh 7 days Sabbath assemblies otiasefo ye ni Elijah say yesum nyame a otiase one can say yesum nyame yesum Yahweh otiase the living Yahweh. Good evening apostle. Yeah, good evening apostle na nyame shira of any nice message out there my amen nyame shira pa Yahweh won shira obo ade shira any message out there my hey message here atop mama Ghana was so amen because after lockdown you there and solely ni market centers e Ghana be good because asoli bi e Ghana ya ton ade bi o market center o nya asoli de hey we dey enkofu be short ni pa de because ya we adormenti any penny bi pop apostle na me shira o kan no mo onu apamfo nyina adormenti amen Gideon ni Dubai. Oh, what is Shabby? Hello? Papa? Yes, sir. Pajo Casa? I saw you and come. I don't know. We are runner, never proper trap. And I could see one because I'm free to buy. Okay. About me started to watch it, and I'm in Yakuyan to my platform, so any face have a person muscle. Then we won't phone for don't call him. Amen. On my year, can see when you when I finish Yahweh. I mean, Nim upon a minimo or two not fucking say if you're party Yahweh. Then the man and coupon. And then by way you wouldn't able to Papa in a make shell. Yahweh, Uncle Swallow, no, and Fabum Codum. The audience of a way. I cost by say, if you have a conform. I buy never goes super over. Now, Miss Miss as a Kumase or branch me Kumase. A fena, yep, baby, Kumase. Tia Saka Benanso. Kumasi fona kasan wo yira mten den to mugo super tie edu e be na nso. Hello oh kuse hello Good evening, Apostle. Good evening. Me adom bibia boko. About you not. Me adom so hasu boko. Amen. Maxwell from Qatar. Apostle Nyame Israel. Ti hon mama download the preachings ni bebre akumi phone so ametie.
Baby, I met tea and then you marry dear, and a yam no, a bang me tea, no. My swan, but me you marry. No say, supportation in a sentence, and I mean, tea be that. Mean tea be that. But I mean, I'm sending friendly. Mean, name dear Cosso. Maybe you crap coach can ask me, friend, mammy, and I say, me and can ask me, bomb and your crap. And so, some back at us. Free side and crop, the woman is almost a piano side and a Sunday too. Ubi and Rabona Mania say, be saying at this step, and I will crop almost a piano the two. In Tamam Independence, I mean, and I mean, dear womb. No preaching, we have many pa, Yamin Neighbor was what you are, right there, neighbor your training. And say, I mean, by and your baby a day, as soon as I share. Amen. Epon obi biara obi kakra bia betimi dia support yen na yetimi aba Thursday yawada support na mitimi mra afenso nyama bi koso se wo na se TV ne tekokora na scan wo besanya emani mu wabam o scan e besan ba sabotage nketen uni ababetini beti me ba ola iso ache but me tie wo de bia so amen. Na sometimes na me tie no me ba be fa no mu komonim kakra nti no me tie no mu wi amasa tie very good nyame adom wo so dodo nyame hyirawo amen nyame hyirawo pa enasusu de etwem da amen waya de bompa ya ma am si yefunu wo de aso abapa ma yen amen nyame hyirawo pa apostle this week ba sa do betemenka me da wase Mitchell, Wataminka. Now, when na hopa, I saw for stealing in the name of Jesus for P. I send you a mama a good line. Oh, yeah, I'm all like, and pick one of my platforms. I will per advert. Yeah, but I hire crown. I'm a platforms. I am sure I'm a platform. Yeah, 2 million was so that you dear. When you mean your baby about I was in your mutual boots. No, this is 2 minutes. Nyame won twa ne butu but na show jani mu ankasa very good di nyame jaw why ade me that's platform na e bie no oma be guso na bi friend crofo ni maza ya moya no eta you ayabra na be meet me. Hello good evening apostle I want to say about the nadum wakoda no wani mechia oni onkoda nyina ni bible readers amen. Apostle Nyame Shraw bebre any da bia ensempa o de bre Nyame Shraw amen na ene de wa ma yate Nyame som no ase wa mo ye hu asori a ye wom ene Nyame kura ye som no Apostle Nyame Shraw bebre say wa bie yani na Sunday aso no de san ya yira pa ena mi nam sa kwan nya we so esre minuanum nyina yewo amanone a every time download kwisi e bepem ne ayedi ahu ya yewo amanone ni nyina minam sa kwan we so esre medinyamedin epa obi a owo Europe achew because minim say yewo download kumenso baabi wo hono ma wo ma yeden wo ma hye asia yeden abiebie mesremo pi moma yentoto yensamu se eye 20 euro kura mesremo moma into some say 20 euro kura moma ye momodin na ye mfamwa nyame akua ya nyame yunu amayen se onche kwan na yenye den yentimi enko osoro himan mu daache because se eye enku ne yema na yawofo efrefre efi anka yema ni sika mo maye den wo matoto de amane ye intimi sre bebre mi nyonu maye wa manone no mo maye nye den yemie yani se na otwi mienu ana se na otwi bi kura se 20 euro na me fi se yeyi e de boa nyame akua ya obetini aye den nyankopon be faso ama yenso aye den ye bre enye kwa misremo minim say wo download kumenso sre na misre enye se da bia be kan say apostle nyame nhyiraw che kwan no ye be me pese we ko asori bi ye pese di wachi omudie enso bible kura kire say to abodo ye den gunso ani na emipamu no onsa be kan timinam sa kwanya we so esre mi nuanom a ye wa manano no
moma yenye tiefo refifo na yenye tiefo efo yenso kakra ebetimi aye ama abano aye den atimi atumpon no eni se yenso ye be den ye beboa enti mesre megina nyankopon na mu megina ye nyankopon din mu Yahweh din mu eye den epa mi nuanom a ye wa mano ni chew se mi ewum se wo download kum de enso mama ye momodin mu na anytime bia asem no nyeden entimi flow mayen na enso abapa ewe mu because matimi ahu se sesan ye miam enemi gina ha ikura no mayen ma brabo asha sesan enti minam sa kwan we so mi nuanom aye wa mano ne no mama yenye den ye moa enye ni bebre Bible say kakra wo benya bia no wo de boa nyankopon enam so be den ebe hyiraw enti mama ye moa na entimi nyankopon se mo entimi entre so me das nyame hyiraw wakoda no wa de hyiraw bebre bi chia telephone nyina telephone so mo amo nyina no mo ya na mo hwe na ye hu bebi o be hyia mo obi amfa no si ho enam so ani abo akra no na ba kan asem say wo da bi said you oni paboa eboa me ye boa doma no mabonsam no da ya ketu abo ne ma no sara no bi so enam no so no boa doma no e di mo obo ade nyankopon o hwe kwa ti fa hu si oba afode e nim say enkwagye e beba ofie man kwagye ne mesoe emfa wo so ne ndru baabi emfa wo so man emfa wo so nimisi wa frase e fa wadwene na ebe ye won so ama de wo so ahwere no ya we pejao na se umfiti ase e keto a we wi ebe kuru ankwaje ta akiri hello Apostle Nyamisha I was account there bray ray oni wona working count tresem that was also my hu ne ekoso e o famo awiem mu koso ana cheche na so ye ya na eti no so yenti ngu akoma faso ne fanya adwuma na ma wonsa na won kana nyekwa apostle mesrewa so for nda koso abo mo chipa na ba ku bia me hu ya obi aye ne vortica na ono so preaching topic the banner found go adia na wanye fast and even krano nsu no bitina beba vena no kwa wan tiemfre hu o Sunday ne de na saka we nyina ya asem na yakofa ade tuntum bi sey ye moto se de ben nyame shai no mo ho Sebu Apostle Mami Yeshua sumbian kan Yeshua sum no so what you say bibri yeda wase nyame shira omo ahoden ne nkwa anda ne de nyina obetumi akyerɛkyerɛ da bia mitio na nsɛm ne de emodu na ya yira wo mpaebom at me started to no mama mayeme ho aduru yi wo mpaebom da was so da bia nyame mu amaye foforo na omuti a obi omo frɛ no so eso maye asem tiefo na mo nya asem no tiefo refifo mo asem tiefo yefo mo nya asem tiefo hunu kwa da was mpacho e oba boat meni mendas sabat mabwa di shabebre hello apostle me kasa free US from Max preaching on them tipa na me question say okay kai Bible Micah 4 verse 5 wa o say amanu nyina wo nyame amanu e wo nyame Kaima Micah 4:5 ba kaima ye nyankopon which is Israel God na ohwe tenya utikana Micah 4 verse 5 say amani nyina wo nyame no ya amani nyina wo nyame ya Micah ya hunu nyankopon sisi ye no enye Israel enye Israel for ya ye wo Ghana
ye will be no Togo. Enti Ghana for ni Togo for no so womo so no anyame ne ho ano. Na saa anyame no mu no. Why the ball saa anyame? And I'm a question to say. Hey, Casado of I'm sorry before and shampabua. No one sorry. And no anyame someone. Medasi. About Inshra. Can Christ. Micah chapter 4. Yeah. Verse number 5. Koso. Na amain mu biara. Na amain mu biara. Enanti woni nyamedi. Na yendie. Ye be nanti awurade. Ye nyankopon di. Akosida resa no choro. Opa ko kan Hebrew ni For all the people who now walk in the names of their idols. In the names of their idols. Will then walk in the names of Yahweh our Elohim. Wow. Forever and ever. Hallelujah. Amen. Apostle Christ asumdue encounter ene ebusuafo nyina ya onyame Yahweh oboade omaw ahoden dani da nyina omaw nsem emfamfidi ni ma ya na mani agi se ebredu se preaching na oti atrofo no o expose wo mo no sa preaching ni ba ya na mani agi pa because eno ni me target and no any say nipa bia target was asase so say dey be pom ho we a wo kan say wo bebie ekwan na wo bi o pese wo be di sofo no minim say om di om ho be frem say om ba fa because apostle wo dom sisi wo ewiase dom di om be frem so om be pese so ni bi di ebi so frem crofo tu wo so say obey na adwin say okwa akobokro no oduru ho a adie bi beto na ma obesakra enti no mo de mo fom frame mumra sofudie na obebie no so si obi a opese odi sofu no mra ma fantitim o mo de o ma dwin be shom dis o mo be ba no ma be fam o mo be bro mo ho asisi o dwan abe fantitie no ma na ubie branch no mo ma o ma kwete na aye o mo aboso nsem no ho no but ni se o mo ba e be fa wo nsem a omo boni ni nyina ebe hohoro ebe pipa na ya na eme ya apostle fa so tete asofo ha ya na nkofo bi bom paye ebe po ho ntuma nyina ntaba nyina betu audio video ai me kosoro ena me hu wei ena nyame sei ena sei ena yesu sei ena ode me kwa ha apostle ya na eme omo nim se ye ka esoro Deuteronomy 10 verse number 14 ene wa boho pa wa kasem no nyame ben ena ya wo ka ne ho azem se nyame se anyame ni doso ya yesu kura no oye sen oye miensa yesu ye miensa edi yesu yi kire mi yesu se me kan yesu asoma me yesu ben me papa yesu yesu ben no say tan so ye no han bofo edi obet me ni when say yesu obet me ni expose wo Julia na the Bible na be check say Nyankopon Yahweh no kasa say oje dross oje bossachos oje brazier le fe de bu mponta no e ka access so yo we de creator no oje dey onye dross papa ewienzu obaiva na mechia wo mechia from US ewienzu wa mai nshira amen dani de nyina yetie wa yenyasem di men wa ya mai etibi di bitu anamon wa ya blabom amen na sofo no mabane papa senkomu yo madwuma ya kenye ne se ne kenede Japan na kire ne mo tonton ni TV station so omo so mo ya adwuma no mo ka no kro mo nyina mo ntimi nka because baby o mafa no munya me o mosom no eso ya e che Christian Council for no di o so mo kama eye ne kene Japan na nyame nam ne so yo mo adwuma mo na Kofi Apraku na se mo ka papa jama o no mo nka Ghana for na ye nya atwom kro wa ye nka wa be kan okran so ne ye ne asi usu nyame hira one pastor menza mu nyina no o bible readers ni nyina o ma mu nyini fra dum kwa dum o mama hoodin e bro nti ase so da bia betimi anya asem a kire ne ye ne ye wa so ne ye betie ne ye de wasem na ye adwuma da wase e wo da bia nsempa da bia de mayen amen Hello Apostle OKOH AGYEMANG. My name is Taris, son of Eva, and I am calling to let you know that you are doing a very good job with your preaching. Keep up the good work. We are always inspired by listening to your preaching, and we learn something new every single day.
God bless you. God bless you too. God bless you too. Eva. Oh, okay. Oh, very good. Eva. Hallelujah. Hallelujah. Sina won church no kwan pa we dey fa so. Yamin shra pa. Now me say in the name of Jesus omopo. Ye omoto pa. Na that's it. That's of nka we dey nka o wi ana nka se ne ye bom pa ye na o dey atwa so. Nka ye left from right. Ni pa tie mu abom pa ye sa. Ye results ni bia. Na wo ground tie na do believe. Yamin shra pa. Believe. Confirm konya badada nipa. Atija. She. Mo. Bili. Yamin shira mo pa. O shira so mami. Shira obi pre. Fat mitie wa se maya na me huni ya menka. Yamin shira mo pi woni ya moye. Why? Yamin shira mo. Na fat Mary hoi pa. Oguso ono wonam. Wonu ko ba bia nche bia nyame obebie kwaya to. Wo preachers no we your friends readers no. Yeah. Many very more me nyoma ye. Because said you must nim Bible mo no. Yeah. Me nyoma ye. Amen. What dear mean to me from home to because they say akwa nini ranyepe. To dear mean to me for want to. But said you see chira o na kaminya bia ka be me ka. Bro so kraba. So kraba. Bro so kraba. Said you okay say almost okay say bibi sa. Almost okay bibi sa. Say almost who so be read this and almost can say pese to betimi ayo. Ai. No mo ko ni mi read so. E mo do so. Ho banko a me do be fam wanza. Cause me do fam wi na activity so for. Papa, good evening. About your friend, I could say to Chumami, because I feel Belgium. Papa, what didn't shout? Ya went to Quanim. Amen. Ya when you free a doom quadum. Amen. Neither watch I am pass when you me. Eh, intina suffer for the minyame. To the Biam who cries of honestly. Oh, yeah, one night. On that no friends, you can't know through. Who bet 10 Muanamoko? Hello. Oba dia some drink kan. En council man. E patcho me ma good evening me chia na Bible read the thing na. We dear na me shraw. Ye fe na ya jera. Nyame ya sum no ye friend no Nyankopon Yahweh. Very good. Oba dia shraw. Apostle ye friend na bana ye bo America free UK. Ene nko na me fe na me patcho be se me bi se asem ba ko peminim se nka topic no ho. Na so de yi ma no ya wa mame se oba ebu nensa otimi ya fasting ana pa choi ma no be e ye kronkron ya de enti ubu nsa twonhu free fasting yim obusumi ade no hwese no hwehwe ma Leviticus 15 verse 19 etifiansam wose de ema ho sene fi se oba ne ho sene se ho sene na mo jefri ho ba on training sabu tina won sabuom enanso nti oba won sabuom a ya won sabuom bosome ya won sabuom na watwe untimi mfa fasting bia mehye mka mo bi na da say o da some great o bridi ana umri mojasemo wow mojasem wow say tie o wo kura no a wo bu nsare kwa baba sama beba so wo ni mo meo obiara onim no obeka no ndi no obeka sa ba ne ho nte bema kwa do nto a wonim no ni oba no wabu ni nsa beka akoda no bra ne so aye bra yes bra wa aye bra bema wa aye bra no oba aye bra ho na yi chop money if ya ka bema tu be free nya na watwe be twam be free asoro se bia wo ye be 3 days bi na e be si wa mfimfin ana we dey o se maye me wo mu to be start e pa cho monto mo na mo hwe nchehye ni ye
because according to the Bible no Old Testament korana ubu nsa ye you fi kromo consider ba ne dey echi na program be na koso onsa ba ni ma be bi so apostle koso a nipa bebre eti unsem sakra amen na tiesi mo oye adwuma kisa ka so form ho ye dey omunim sa ni ma we nyina eso mo titi wodin omu nyina kan bi no man ye bre na so for no kwa ye nyina kan bi sika bi mu wo no basa senye kede di kran ka bebre kesi ya the title so ne Ghana we na maba wa na mrantie amumu nyuma omu ye nyina abawe wonyame de sa yale ba the way of the way mo hwa ayewo me je me si ya ju bi god si ayewo enu si onkum we ju god onkum ya ju damo onkum Kwa wadi wati. Wako oba we yedi na kwa shaye. Enu po de bu. Na nipe kumu no. Nipe kumu no. Bidi shie. Ye nimi de sa kola dachi oba en Ghana memu a. Sinwa hwe ni papa ni sini wadrom sa de we. Ei. Na wo ya mama sai ni pa we de sa ba hedan. Abeto so. Po ka che Timothy say. Timothy man one is entre wonsa e bentam entre wonsa. As well, 1 2 no ale 1 2 no ale. Ye impact spirit man for. Ye bi mu jimi. Tina na kwanche no. Akwanche ni ye dia konfo ni di mawom. No no dia o dia fry a program. No me na kwandi bia sacrifice. Sa no mu yo. Anu no he funny yesu ni asuafo no. Apart from so betis we mu bodo. Man konfo ati na nchiram. He fa. Ifa ani yesu kwaji perform amemu dross ho 1 2 na baji we yes spray ni pan baji we yes spray money perfume one perfume baji we ai ewiase ana mo fom resa no ninka so nya japado I mistake but don't rush yam force nya go pons how Debi. Osunya wo sese. Wo de ye ba. Fa la sunya bi. Moya munyi na tata. Agungum. Se babu na kasa awudi fo na twam hwachia. Wo ka babu na, wo kan 20 we na 22 verse 27 no a. Ezekiel. O se awudi fo na twam hwachia. Awudi fo ebi ye mpetaku. Anum se moja no munum ntino ba ne sa pe. Ne fo won so ni pe ko won so mo gasam. Ko ku we ma me. Kwa ye we contract killing. Ne wo makwam. Ko mu ko bru wem. Ngwa san krofo ni ma. Hebabunum Zeka 22 Kwaso verse 27 Osi menka say Osi nema pama wo Osi na asofo ni mu bi Omo te sem pataku Omo esa dan Impataku Omo te hanam No mo te tinipa hanam So me hwe mo jagu ayo mo se chom No mo sakra No mo se ni pakra Dia beye No mo nyamfa so boni adai Me na mo choba bo me ye pretty baby wait no mo se my babo no mo boa babo na o kan bi ne kura me no Yes bibia wo o kan ye favor sika samu quotation mu quote no ni adofo won tin nya saja otie no ebe si wi me hunu se awrade bia America kwantu ama go to America obi bra ho yeah when ka just obi ko America dey just why ye sure what to ya sama ni pano ni kwajia why na kofu 1 2 no bi and awra manya yi kire wo ho wo be twa no ti send ska we bra me fanya fasting fama man fanko one more to do mama me why hello apostle kwajima yes sir. Good evening Eddie me ka se feel Russia na so le se me black foreigners for the enim I believe o kana zembi so for what just what tons semna park ba go pa se won ya me ya if you huzo umfirinyame o ko ti bili bashi ba go te so fu to semna ne wa ko aba me oh ule yaminchira upa bo abanentete yaminchira yo yawe oinchira so mami seminar box pa falazwa ni also already assume you encounter but you do say any because every UK aboso mesrawa umpacho mpese mibuza say da be na beba Europe aba besra na wa
wabato na wasere to ne dia ma ye bibia ye bompa so oba de ya adumu a oba de ya adumu a dia besin se won be free ye bompa ye redo oba de be ya na so aka empire bu se yan se betimi Nyankopon be share de ne yetimi nso ye gina ye na so ye bompa ye bompa ye redo oba de be ye nhwe di. Hello. Good evening, Ghana. Good evening. Na Mr. Mo, kwam the message beto ha mo ready mame. Oh, if I change. I'm ready be mame why. Ina nya brese pese. Ye wo bra pa no ne sum nyame ne akwa anim. Epe masem. Amen. Ma brese mo ise mo akra na meti. Na ma be di kumasi ye business kitu binti me ba free ebi o chene ko. Wa be di na ndi mo di nkomo dada betinye ne na mo di mo di nkomo dada enya papa na ni nkomo aso for kitu ara ba ko my marriage senka me na me se me fa one day full day for da kwa obetu ama me ne mo kan kra ma ne ko si 20 na mo se etimi je ne 25 but em fi se ma ho di ntimi fi se 1000 Ghana bi kra mepe aba na saving 2 weeks kra na se menya 5 million kra de ama papa na mepe Obadi ejira don't you want kuma so ade ma why because papa no wasa chira me pa na me nim se edwamammo friend say ono oba da kra na se ba na oba no enya ne menses na ne da eye no make se na me nim se papa ina mama ho se eye no make se timisre mo ya mo read message mama o preaching bo ho so ode ba kuse hello last one you koda ebreko also yes radiation jinkao egauso na o kan about omo nsa na omo ne nyame ada no woni nyame no nda o woni obada no ibra misraw meyeden ana nyame de me bone achame the toss two na me kwa asore bi mu ye force me menum communio nsatam na me nyokron meyeden na nyame so de me bone achame sakra wadwe yego Acts chapter 3 me pa cho nyen omni nyame nada wo be ma na wo ne na akoda no ene Nyankopon se wakotiti dontoli ayede ayo ho cause oba no sene no friend efi eti ye mane mesen ko ti man ko mo ma de kredu sa stage na obe wotimi e basa yeah omo mo ma de ko mo timi hwe na wo be ma ko fasa di na be ma ko jira ma get sai yanko o kwa de ko de abadi hu mo bo amen no man dia se amen me pa cho 3 ko Acts chapter 3 17 yanko verse 19 ko o se ntimo sta chira madwen eti wodi ani so be sa chira wadwen na mo na mo ho na wada no one free sa niam na wo ye no ho wa papa mo bone na gbagina so dia papa bone ama ho mambo ni fefi na yanko bo wasu what very simple sakra mede manuasi so masere ketwa bia nsa me na manini da bia meka na mekoso aka boxing na me bo a ko bi say ono manage me kamo se samunia ma di mechi se me kwa na me ko pai di la ho ye ni ase ni niska ni medi ni Ghana ene o kan ko nya boafo so ma sene denchran kan se o do ka krawa abeso asenken me na meni 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and the demi egumi dina se no apostle okwajiman medina se wana for screen so ba ko so 020 72 11 33 7 020 72 11 33 7 kitwa bi enso de ewo odon sam no eno de ma na bebia obeyi afre no obo ade hu mo bebia wudidie on fa ma favor abibia wakoso apija na sem na wo so kasa gubu a akase mo akwapa no kwafo se wo so ma senkan na yin hira no ama wonye wasefo na de wanu kan
abokwayama obade nhyira asempa na ba wo nchen asem ne wo ntra enhwe wo so part 2 beba part 2 nam kwamu ba buti who is your God part 2 baby e be free if you any eba ni abebe Jesus okay brebe se sai be ne wo mu abebe title no cause quotation bebre on mo a Christ no overshadow Messiah no because so far Greek Hebrew Bible na wana baby o kan Christ asafo no on kan sa wom mami nko to ba ko ncha na me baby mu a abekire mu ho yanko 16 Romans be catch you say churches of Christ salute you yeah we say Hebrew ni kan say Romans 16 verse 16 kwaso mon fanfia no kron chechia mo ho Christ asafo chechia mo yeah read Hebrew ni kan 16 salute one another with a holy kiss the assemblies of Messiah salute you assemblies of Messiah hallelujah amen you are no ntra ohwe wo so wo san ka quotation we so a wo say ye kwawia de bi ewo eye we aya fa Christ so mezi akwa sum otiase for Hebrews okay 9 Fapra 13 hono yanko na he de Bible ne ka na men ka se mi nchawa wo ye nso no aka wo de ne ye ko Hebrews chapter 9 verse 13 koso ose na se mrechi koso na se mrechi ene na ntwini ni moja ene na ntwibidi a wode adwira wo ho ana tetebe ye de dwira ye ho eyi wo ho fi etu wo ho ati nipa ho ekohunam ho fremu a empre arana Kristo a onam da ho so ede ne ho eba afode e ehun ni dem ema onyankopon ni moja erente mo ahonim ho enfri nyumafu no ho enkosumo onyankopon tiase ensumo onyankopon eden otiase ede no na me kwakire mu wo se eyetwi ni atwo no onyankopon otiase yenta Hebrew na hedi Hebrew 9 verse 13 for if the blood of Messiah and of goats if the blood of goats if the blood of bulls and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh verse 14 how much more shall the blood of Yahshua the Messiah who through the eternal spirit offered himself without blemish to the most high Elohim Yahweh purge your conscience from death causing works to serve the living Elohim Yahweh the living Elohim Yahweh oba de nchira yen amen omia ngwesa profile ma asam no ntra enhwe wo so amen se won ti ase a ebe ya dayem ono oba ade na nkasa the creator no on so daipa amen the nante wona for him amen no sania enya yiraba sense asam no da wo no se ye be boni din no me brother me catch you play enye mawu na abebo debi na watu debi nya tana nyumo na abebo na watu enye na wuni na abebo na watu so bebre nya na wuni na abebo na watu uti krobi so din a odi krobi kasa bi obodi amanya nkopon a ntaati obodi amanu a ubodi a enye o enye ubodi ni bia obadi mo mani din credit na and so pastor Benza yanko abozo da so obodi nyankopon hia bebre da se papa na bi wa ma tifo inshira mini erade inshira won so se waji bre na wa hwe program e bedu sabre say opese oni living Yahweh 7-day Sabbath assemblies oni ebomu ekọ so ahememu a akwantu no na ewo no fa number we odin any baby awo fa send is our number we 0244 183399 0244 183399 WhatsApp fasten and for the NK membership group no enam niema 1 2 3 bi internet ya restrictive groups ni bi aha ne bi ekoso groups ni bi no mu enye entiri ya pamu sankrofo na frim ya clear group no mentimo a groups are restrictive no mu ma na ha mo enche nyankopon ado mo ebe bie mu ma bibia ye den aye kama ti faudin ebra afen so sa wo pese wo bo wadwade hu dewro ewo enkwagisam dwumedi so a akwenya eda ho fa number we na friend yen twetwe ho nkomo 0244
609545 0244 609545 and I say 023 950 5147 023 950 5147 na wonso bra na be bo wedwadi hu dawro ewo enkwagisam dwumedi so na oboade adomunti wedwadi ebe koso kama rade nhira mu nyina yewa onka ya ho amen don't tell any my amen na ni din entra yanum amen na ni doba ni so din entra yanum amen yetimi afa so anyankwa ma yakra amen onka ho amen na nsi yie mu amwo Spain nyina no your branch ni bi wo Madrid ntino ufremi a na yedin komo Yahweh ne mo ntra amen no bi biara watu nu wasi obiara no tumfo Elohim Yahweh emma wakukuduru abetumi agina so kukudurufo na fight na ema sempane enye dwuma amen adom no enwosira no enkofidie bia mu no nkyere obi biara adom ti amen amen bye bye 7DSGH TV for God Yahweh and you ebusiafo mide radio asomdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwangisem dwumedie